Nina webati wakana musesia wa mutongo chibina mwedugesa wa mutongo FM watinda na sako monde kona yonde balonde na kusesia na kwedugesa wa mutongo ayupe bikalika kilunguni cha Îkûmbî siasa tondika hakila wachumwa twekiwaje na twetoka kwa mana netwa kwa mana ingi baambe ni wa Îkûmbî ya siasa na tukuni kopi na kenda mwai wake ni mwaka wa 2023 Watondo nilitabia kila Îkûmbî ya siasa nikana hivyo be ya kioriginal yende na kwekinyia na twasia kana uteti kote maendeleo ni uteti utieti na uteti utebata nondo wesaona ateti maendeleo na kukuna uteti munola wanbie na maendeleo makufikia kwete ateti asu ne maendeleo si wana na muno ainde ibinda yengi bailo kwa tamanya nondo atongo tumanyumba wesaidia ni mabikia na kukuma mwenende kana uliva mundu nekenda au kukomeko uteti ukeza kwa na maendeleo uzuti uteti no yebata ayiba Îkûmbî ya siasa yetu kuna uteti tukwadadize na maendeleo tuimanya ndi tuende tata ki siasa na tongo imaitu anene nicho mawetie niba maindie na hii beba mailolungwa mailungwa nunguvapila na mtaalamu kwa na ateti maondosu wa kwa Îkûmbî ya siasa tu vitu asiani kwa kwa maana nginya ukaumavo na musakwa twigane twamina masaeli musakwa no umana na yibo monde twinene sema olomeo kwa ni Mûvûavûano ndeni wangu ati ni Azimio-One Kenya ni kwa sababu mundu muone tekela kile kiende ayumbe amwe kuone kanisa maendeleo tena mwamulo wa siama sio ila si Azimio na ini ngale kabinani kau mtongo wa Azimio ule party leader Raila Odinga yasewe leo tambo wa serikali pesa kukamba mtongo wa kamba Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ayasia kana magavana baide na bako na serikali maite NND maendeleo na ili NND mayekulia Kalonzo na Raila ni atongo ya NND ni kuangwasha ni Azimio Raila ni mpasendio tambo wa serikali Kalonzo kwa kwasia magavana make baide na alama wakamba baide na magavana alama nyundo na chama chao baide na mayeko na serikali wita kuonekana tabena mundu mateko le kandini wangu watu miono ya Azimio necho kitu bana atongoi kwezi ya netwa dia na kiune saa twa kile saa necho manye twelekele usakwa nini ungete mambo maendete hata watondo wakaja ni mambo mema kwenye uteti na maendeleo Îkûmbî ya siasa nito na sasa kidogo wa NZOMO na yino tukatumwa ni kwesa pili itatu kenda imo itano namba ya utumani Îkûmbî patende bi na ndeni wamesanga witu tuambie na Twitter Mutongo TV KE @ERASTUS kidogo na hashtag tulitumia kuombea siasa na ndeni wa Facebook ni Mutongo TV Mutongo FM na page ya kwa ERASTUS kidogo kwanza no like page na we follow na baya ndeni wa uko na simu au uko na simu kwa sila na mbeso uko na bokio ni kwa kuna YouTube tuimo kwa imo kana live ni Mutongo TV FM official unifa bingu ya Îkûmbî tulikevo atongo imama na vikie na umoja sana mbovika mheshimiwa KAVYU NCA ni swali na ni ukite tupate mbovika ndio twende ni MC ya wawoni ya KINANIE MATHATANI ili angi tongo kuona ni mavikie na yu nipata mati na neza kuna mati na niseto mati na isio kwa ni nati na bomba sawa ufahamu ambia FM isio mati na go ya MUMO ni sio mati na Masha na ndio yangu hapa ile mambo kwa daima na yenu kuka FM ni tena mo karibu twambi yuna ninyi nuru na nyingi jambo kwa ule mambo na ile msiaisa mkizo iko lawo ya lawo zamana ni mtoke Îkûmbî ila kwa ila biise kana ngia bingo manu nditegeza na ba Îkûmbî ndiyede na rongo kwasi hapa alike Îkûmbî tuyuma lwa tuyo na musaka kwina wekwa tumungie tuyo na musaka na tuyambe anjamba ozamo ibinda yemana nitunge mheshimiwa KYALO MUMO mubea monene na ngimwa congratulations nondo nenama miekana nona kwatie kivela cha atongo yonde ma majority ma county zonde cia Kenya na ni kwatia nitito no leo mana sindu imono ndute mana nondo teke kalonde ta kamba na teambia ukule mwa kamba na wewe tele sete yazi akamba te wandu anini okay no zio kwenivya ateo no sio tukamanakana monango ngaino tunzibeta mautongo ine manene bini jo kuona omutongo ita mheshimiwa majority wa MAKUENI aikwara bila jambo tembo tie kana ngine ndeka ngine ndeka muno na ndwange ingi na wabi kyao
iyangi miongo na thantatu onekana we iko ni kindu cha mutungi ya mubea na indi ngi mutuma mathayo miongo na itatu musoe 11 onetho yo ikulia wala monene no na Yesu aisi wala monene no la we thaya bokondo usafa na wendi mheshimiwa ni mwezi ni mutongoi wa usafa na nicho kinatumia kwatake uko aende na kwenyibya na kutumikia andu ona ngai aka mutu abasanga kwiba u ko asia isia na education MAITû na muthocha tithe ti mwe tembe mwe baka mwiso asante mwe mwe aya na ndi no wa kumbenia sefa lo kwata ndeto na wikwata ondo mwe ko ni uteti kwata aba to ngya no kana mo baonde ni atomwe mesi maandiko na mundu ona kwa maandiko ni mesi muno karibu muno mwene masika asante sana bese mwako ne tuone kama mwako yes tuna wao tuki hii wala kama ndo yes no mambo yetu indi ni moyo no ERASTUS no wako ngoja ingi ba mtongoi television na mtongoi FM na ndiasia ni moyo ngai no tuonekanite no twitite nesa na kuzubia mwana nyumba yakwa nina kitumi chao mtunga moyo no wa thayo moyo munene pio okwitha uthayo ni kitu cha maana na ndiasia kana mtongoi TV nesa kunyaite maubo kila bandu duniani ona ti ukamba wigoka duniani na indi nundu wa kwithiwa na Fred Mbatha kana FM no wawe to kindu ni mubea ni wisi tuya wa mundu mabinda maingi ndemanya na nengi ngitungi onga imubea nundu wa oibusui no kie nundu wa kwithiwa ni kibela chukie ku ukamba sabale wambe miaka esu ingi 5 kinatwa wasingishu after devolution ile ambezie cha county ingi lakini ile na bitukie nundu ndebo inaibo inaiwasingishu lakini uni chokio kamba kwa uti chakwa ni chokamba na nikibila kierere ni ngai niwezi aweta ebuku ya mathayo na kwa pe muswa umuni kala na go ibinda yonthe ngiamuka ngikoma ngitinda sabule kilungu cha miongo ele na itatu kana Yehova niwe mwethi wakwa ndikaiwa nikindu kwa ni mubea nundu wa kiu na kumwe kwa changai niwe mwisho wa kila kindu kwa ni asanti nundu wa mwanyosi MC ya wakulemani ya kaunti ya Makueni na niwe mutongo wala aingi mbunge nizu ya kaunti ya Makueni na ende nuna kwati ya ebuso ingi ya kusawa yake MC ya na mayosi vida ni wakaunti ya Makueni hanewa ya se chalo kiuke na MUMO na geta wa chalo MUMO yule na udho cha tutambanie kibela kiuko na bane cha KAVYU no kite ndia dia akengana ndio kwati no kite na tuyambia mjalo nenda na naku otondo we wana na elesia kiende nondo watu kawanene na kila kiende kila kitonya kwithiwa bwana FM nondo ndiri mitena kevano atu ya wa tabasia kila kikedo ambua siasa mheshimiwa chalo alisangwa atanioni Azimio kana umonde ndi mwedukesha party leader wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka kwa Naivasha yetina wa reti nyele ila muyukuta Wiper mwabikia na kwekile kana chama cha Wiper kende wa Azimio kutwa nitunoni chama cha Jubilee chabikia na kwithana mabina ajumbe amwe mali na indi utongo wa icha mwe saithia pela me kwasia Jeremiah Kioni niwa ile kweba tata secretary general Jeremiah Kioni nake Asia niwe mutongo niwe SG wa Jubilee na bado ya Azimio kwa senator vena Mûvûavûano hivyo ni wa Azimio watu kumwithukicia mutongo wa Wiper Kalonzo Musyoka elona nena eva mbone na ndiko watu wanai mathiko ni nuna vikia na kwase kana magavana kudukuma na serikali baithe na baithe kabla maende tumba nole na president ni wesi na wale kisa na mheshimiwa Raila Odinga sekana wende otambo wa serikali ino ya mheshimiwa William Ruto ku mheshimiwa Ikulu ni choki ndende ni Azimio ni mwale kuende na kuoneka ndeni wa Azimio hii kana no zindu cia kawaida ni mbuya muno nundu wa Ikulu jiu na ongicio kwitino ubanini nundu wa kwithiwa ngiri wa weto undu ni ciokete nditungi andu matulimani mubea tulimani ward ila ikuya Amboni sub county
na indi ma MCA ma MAKUENI onthe kuona na ilite ukwati yo ingi withia we church kitho ki church Ngai ila umbitie kana ila utwetie twi na ku kwitwa Naivasha ta Wiper ila katika ngwatanio ya Azimio-One Kenya Alliance na nitwithiwa na ibinda iseo muno kuma iyo twimina mukutano saa 6 cia utuku tinenania tiisuania bamwe na tiiweta pala mbai ya ile kwithiwa na twakwata AENI meitwa Honorable Martha Karua, twakwata Honorable Senator Olekina, twakwata Honorable Eugene Wamalwa na twina director wa KANU bwana Wainaina na nitunenie sindu bingi ila no nie kulio jiuja umunthe no nie ndizikana nikikamba kikiwe nae nundu no nie is it dizi adigiro no confusion in Azimio na yuga zani nguzani ni confusion ni kana ni strategy nundu ni ona yele okulio ni mubango mwao Azimio mena uyo nundu wake lakiende na nengi na acia nundu no tiko kabano tuka kuthiana nundu ku patu ikuthiana tienda umanya ni chau kiende musiaisia kindu chambe na ula withitwe ku Kenya nitwethiwe na katiba 2010 na nitungia muno mututia mutula wa Kilonzo senior nundu no mumu kamba okiteiye pamwe na langi katiba kaatwi na ko itu kwenjoy na katiba nikaise kana pe kindu kitwa power ya mwenenthi sovereignty power ina mwenenthi na otiende in 2016 kana mwaka wa 2016 act ya corruption pethi wana muya wa kwasia pe mundu wita wa whistleblower yani whistleblower ni mundu mububi wa bilingi ekani translate ngikamba ulo bubi wa bilingi kindu cha umana kana pethi wa bena thina so Azimio ila inaati nundu akwithiwa Azimio party leader His Excellency Dr. Raila Amolo Odinga ni waetikilile kana twati muya na twathinya Supreme Court indi tina wa ibinda ibuthu whistleblower abu bola bilingi na mundu usi ni musie ke sheria na ni mundu nundu kuma amina kuwa bilingi usi ndia ezaiwa ya President Ruto ainena kindu yulwa kindu kiu na nicho kutumi ukona Raila athime kutano na Ruto aithana mukutano yu siasa ni siasa lile lakini nundu wa whistleblower kindu kiu nikiendete mathina maingi muno now ikuli wa kulia ni pena chau nundu nukona amwe maithi kwa president yani chao kiende ya mai kwa president kindu chambe utongoi ndwela isi na pe utongoi wa kosa na bonge umabala bengai na mwene nthi wa Kenya nuna exercise ya democratic right na ungamala ini munene na avya ni sua ataza nuno sakwana yukila kiende oyu Kenya ndiabi kabale ninza ni sua kutiki bu kutimbesa yani Kenya bala ibikite county ikalea ukwata mbesa nyei ingi itatu iende tilea ubinga ku kila kiende Azimio oyuti unena ni kwenda ukombo wa mwene nthi wa Kenya kula ila inawetiwe ni whistleblower si Azimio si ingili milioni nyanya ingi si milioni 5 thina wiba na baina wathimo oyuti unena no jo kutumi ukuona yu bandu ba musumbi kusemba kuyanthi atumanthie misaada ayu ambu ukaiti boje yu na wina kibila na ni wosie we mautethia andu ku kindu kila twenda kwasia kana alama ituma Azimio makekwitwa ba state house no likana ibinda imwe muiwazi apa andu beta wakasarani ni kichinjio wona meka kwitwa kana numa kwitwa mekita kwitwa na ni untabia mekita kwitwa nundu wa kwithiwa pe amwe ma Wiper na ngitungia muno MPs ma Wiper ni manetiwe me Mombasa mana kuni wasimu manewai ni tukwenda muke state house tuke unena na mana asia oyu pewe atikwati ye titiuka alama na ndiye ku aingita ama na ndiye ma ODM kina Jalango tuiwa kana ni mana anenga wa kila mundu milioni 5 na ende maile mana ende kesiri mewa na windi mutana umala kabisa keta waka seofiti ikunwe masia yeko tienda yuti unena Jalango no toja ithata ya kibira I mean Langata yuko ukindu kila kiendeba ondu nzaye iko ERASTUS ukakuni wasimu
ukewa ukaba state house nutro nyakuya producer waku kamuya hii umundu nduigwa nesa kana mba usemba bandu nikano kambe kosa kila kibu ku kindu kila kiende ti confusion ni anini kana abuthu mayetwa bae nesitwa ya development nundu measia twende to manda maendeleo ni ukulia na mutaalamu eba yo ni lazima we katika mlengo wa musumbi nikano kwa maendeleo anza yakwata mundu na mundu musakweni aye nundu kila mu Kenya ni waile ukwata services na maendeleo tawakunie kula na toiba koti in fact tuyanga wa koti ndino ndia umwe koti undu yumetu oyu muthuku miulote za mboka ona nuwe meto nukuwa stock oyu mwana kirotwa boda boda ona ni mabene tu boda boda nundu mate afford yani Kenya no bale bikite je undu ukubitha ekaweta azimio confusion lanene ingali kwengi na nukuigwa twina program siende ni wizi wakati tuketha na kiboyo njivanji na nituendete kuboya bae kwa IBC na nitukiza naomba nongi Kakamega na nitizongete kwa uni asia eke confusion either ikabuthuka yambi ya kupena benia confusion yoke laba na nditona asongea kala ne quality kana nditona akinenia Raila kuweta ki na ake mheshimiwa Kalonzo kuweta ki kuweta baidhina maitho kwa na serikali na ngale wengi serikali zetu wametambo ruko na iwezi waweta confusion kwa azimio na bwana azandiko na bena confusion kindu kila His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka no weta katiba ni senior council na yazaba ina thina magavana nundu katika katiba nimekutwika magavana ni lazima mathukume na musumbi undu katiba ke kwasia ateo pe limit ke siasa nundu akwithwa unaungamie na chama kitwa Azimio-One Kenya Alliance ni sawa na indi wathibae uyibenduka utulwa ni balaumete kuni wote yukwasia paina tofauti yibo yuluwa Dr. Kalonzo na Azimio party leader Raila Amolo Odinga paina confusion yibo lakini pe mundu nuenda kuona unuenda kuigwa kilo nukwenda kwa usiunge wakwa nikana paina confusion yi mawoni tofauti na kwa mundu nethani wethukizia na ninaona story mwane katika Mutongoi TV na Dr. Stephen Kalonzo ni wane na resolution latweka kuya na Ivasha kana ithitwe luma bube Azimio tiende na uthukuma na Raila nginya mwene nthi haki kwa asante ni mobya mwana mheshimiwa naona nenga nataka mbeanu waeleze nesa na ndi karibu sana mheshimiwa KAVYU ni nata ya musesia ndia atia ukengana obeye nukuka no mondo no tutapio kola wabengeze kanenge nenge muno ndabengeze kaende tikalimu muno ndino yakumbia siasa kwa savali unge na wewe okende tuambia nondo no akenda ambeto thibalabe mutaalamu wito naona education muno ende na kuosa ndeto no mosa sia chalo muma na ndose sia ku yolo akite umunde nenda hatu kunikile muno ngwata ni Azimio maondo aende kwela me kwaze kwena Mûvûavûano mheshimiwa Tachalo mumo aje bae Mûvûavûano evo wazosia mheshimiwa Raila kwaze serikali ino ndio metambo na niwe wasindi ende no dingi kana kuiso mlo na wewe kana haya milioni nyanya na ke mheshimiwa Ruto na kula milioni 5 ngawesu niyo yango na yase serikali yesu ni legitimate serikali metambo ndiye ndo tamuka ndeto yengi kutamuka ni Martha Karua ndeni wa kila mbomba masiende ile kila mundu niweze na mheshimiwa Kalonzo kale kwengi kueleketia na no sio yasema gavana makatoka na serikali kwa no kutambua vena serikali na mheshimiwa Raila yasema hii serikali ino ni serikali legitimate utongo ini ki upatoko na mio nuko atapena Mungu wa Azimio-One ya coalition party nambo nene kanike siasa wa TV ya kwa chana sio na ngaino masobete yoka ki Azimio I think kwa ni wa kwanda na kwasi muda nomo wokila na wepi ya weka kimbote si weka ni kitumi chao kana wewe na ila tuita personal interest mala maingi no wewe ndio na direction ani kwa cha wa compare 2017 elanas ya kushia na wewe ya ina very solid ground ya kana baina electoral malpractices elama bikie kotini ne wa bikie kuone kwa ni yete chwanza na
nundu the former prime minister we ni kwatia wenda asukumite abake twina we kwatio munene twe watu sioke nyubanine na mithenya yaba niwe oka boycotting na atuto ao ukithiululu ndu wendeye kwika oyuyu na muthenya ciendu ciokie cieba ngondu baile epithelando onthe ala wathukumanamo na kiu nocho wendeye otatithio oyu na maybe ondu withiite ciendu cie tofauti na wasicio na ala mekati wa ingwatanio ya Azimio wambie na olona imusumbe Uhuru Kenyatta mathakarua Raila mwene they are not very genuine with Kenyans nundu wasisia Uhuru weake ni kutindia kwatia kula kwe mikutano ndunecomwona aitwita Central Kenya akasia mukutano ni numba nisio kaiba tuke tute narrative ya Azimio nundu ni wesi chao ni wesi nukwenda kuya kwa Central Kenya withia ni kuoka maendeleo na ni vaya no nethangisha cia mheshimiwa mwenzangu bwana majority leader MAKUENI KYALO MUMO awethia asia maendeleo ti lazima okendo ithukuma vamwe serikali anaenda kwasia in terms of democracy Kenya a political system tuinesovika kiwango kiu walotonya kwithia kenda ninye go represent woni wa the opposition side ukethia andu ala u represent ni matonya ukwata maendeleo ondu violate so withia andu aingi maoptia ila yitawa collaboratively na izu noyo twithitwe twi persuade mbaya ya mukamba masisye onenda tuyulike silikalini kuma His Excellency Dr. Stephen Kalonzo alangi kutheyo ukukobika balabe MUMO balabe KAVYU tusisyeyo tutonya kwi positionata strategically mukamba nembai in general yikaunika ondu ya mwiso elani ilia bana akuiye malelu silanga wathwake Konza City progress yayo yedesa kuma baya jivanji na tuyo need kwasi enge matambia nundu 2017 after twaandamana na binda yu twaikuwa muno eko yu nethiye bayelekelwe likene mheshimiwa wa Kathiani kalibwa kuya mutaone bandu tusembanitwe bau but if after kusacrifice kukwonde ila lugha ya mtama asia akaivana jamaa twakitie somona breaking news Arambios na even from 2018 mwai wa katatu ukasisia development track record ile nethiwe Nyanza province kula Raila umete no ikombea no kamba ni kwitu there is little utonya kwa siaki nejo tunakwatania kuma kwitha twa baki ya Raila na oyu kila twaile kwika na ndukone Dr. Stephen Kalonzo totesi ni mundu wesi muyao na icho kuona yitikila nundu nunengete muyao ndaia icho wewa ayasia be serikali lakini mundu nundu ungi former prime minister we amanyeya ku survive through crisis na Raila atakosiete crisis ndesa kwinthe relevant so nondo anoketie kwikisya aisye kana president no tonya kuma na ndo amwe yuta matha karua these ana amwe matumie twasya nondo kuya kwa pala deputy president kula ila watu eteye anasivika hivi ya kula ila MCA ulona nyubi wa kura nini wa kwatia so na Raila na no yenewe muthenya ola mabikie bandu ni matonya kuka gwikithia Kalonzo interview tumwisi status yake na twisi contribution ilo mekite so masabu twaisie baya tene oyu kimagetie kwika sijui maandamano mboya siisa kubindwa kila kindu so na ni meta hypocrisy nundu at the end of the day sisia ODM although mheshimiwa nawe ile anati yonde onenda numwe ila mathi na masi maumete chama fulani yu andu ala tutona kwasia mama ye kwitikilana na utongoi wa musumbi no wazi to some extent wipe ondo bayo mwetu neso muona maendete state house no twasi
Kalonzo na brigade yake, they are being genuine to the cause, lakini saa ingi no benda ukapika bandu ukongama ukasisia ba twenda tukwethiswe na ninya nzembete ni weka langi mongamite undu immediately after Angela Ngonenza Kimathi State House. The following day noni ya Sabina Chege na nimoma na kanini Kega ula we East Africa yala katesi ya Azimio nona amonie ku we kwisa kwe anda recallio so no mbakatu kasisi atambaye ya mukamba tukeze thea tumbike wengi na tuyoka baba tumele na no isiasa ndo sili ERASTUS nondo omundi ona ku county think no zisia whether a governor you genda no silikale no ya mutioko ni kwethia onetha ni aki ya kila mwene nthi kukwata nini ona muze no siasia cia na ila sikuiwa na ila weta na siekuka so to end the confusion no mbaka ithwe ta tongo imokamba tukatavia andu maitu kweli na tutanamba kwasia tuthi mboya kana tuthi maandamano twambo kulia cho ni chao kila kibo kwa mukamba no zuno witano excellence governor wavinya wethi wenda unya chumwani kiki akisia netu noete 25 years te miaka minini to support yo munao na kibetu kio kwasia ni uyiwe the agreement is very clear ni Kalonzo wale enda na flag bear which I believe sienda ina tofauti twenda kinokie ba kugitha kinoki kakarelo na support ya Kalonzo yes no mundu anduka wika kindu the same way na I expect 2 millionaires ndina mweta ba mundu na wete aziti kibunge twazia ezuti parliamentary language na ubandi uzeka na timu tongo ni language draw na tasia no withdraw by the way ni wazi ndana language ne moyo jona zendineta eto KAVYU asante mundu FM we kalobu ithuki cio kira twende cio nene ura tutwaisi yulu wa ngwatanio no ya Azimio wazema ndo maithie na andu no maende na onetha boma mundu umwe ni kwatindisi kanu wa siasa ni sababu ile zione ya kuangala indi ti ya kumya kabina kala bomio mundu umwe bomia andu eli akwana wabati wo vungulu wase ngwatanio ya Azimio twene kila chagu ni baende na kuma wandu mayuma maithi amaendete mulengo nonongi ndi tukisia mutaalamu onge ayase kana kilo president Ruto kwendo ini ilaitwa absolute majority vaya mbungeni nene we saidi yana like 2/3 ya imbunge we saidi ya maondo amwe military bills imwe no hivi kupitukithwa nondo be imwe sienda 2/3 ya ayumbe ku bwana FM ateto sisia Azimio mutongoi wa Azimio ya serikali alikile bage makoza kwa ino tuo metambwa na tuo tambo president na kama mutongoi wa kamba ngalikuwa nino sasa kuthoko mana serikali izuta magavana mwe anyuveni enende faidena bwana FM no telese mwe enende kuelewa kila kiende ni wangwatanio ya Azimio undu ambe no seo ngasi kindu kila kiende katika ngwatanio ya Azimio ni kindu kila kitona kwende ngwatanio ni ina mantha utongoi no ithi andi ne kwata ngwatanio yonthe itho ina mantha utongoi na ile okwata no laisi kwitha kuona kiu kiende na kila kiende ni chau yu undu wambe mheshimiwa Raila Odinga no kwasia wende otambwa utongoi wa muzumbi ula wibo ateo no naisie niweze kana Kenya ve muzumbi leo tambwa utongoi wake indi niweze kana Kenya ve muzumbi uzuno ndo ambe wezi nundu sindu ile icho no ni muzumbi nundu bayi bandu betho abe na mwana wa ndise kwikala ite muzumbi nele baile kwetha muzumbi maundu ala maile kwetha maikuno ni muzumbi no waile kwetha ikuna na une niuzu ni wa mundu kwenda kwisilia maundu meke bathukanyo muno ilo kwasia ndeo tambo serikali lakini be muzumbi yu kwasia pe lakini pe muzumbi pe kindu kwenda kwika lakini kilo kwenda kwika kila hizi ni chuewa mheshimiwa majority iweta kana pe maundu mailete kwikwa ni muzumbi wa nthi twaziota yute yupalatwe
wa sisia ozindu cia kawaida ta ngalama ya maisha ni ambatite na wewe ndio kaogethia musumbi na waile kwika kindu fulani kikakelelia ngalama ya maisha ukona labda ya thea you ilokuya Raila Odinga inena kana be musumbi eazia musumbi na waile obika bandu kakelelia ngalama ya maisha ikathea pe kindu pe use maundazu kuwa ma county kwa wingi ukakuli wa Kenya ni kwithia muno akenya ingino kuwa mayaje kwina obungulu wa mbesa okwati kwina obungulu muno okwati yilo kuwa yaje kwina musumbi eaje musumbi no wa lokele lezindu fulani pe mutongo ibando wa lokele lezindu fulani sika sio kanziani ni kwatia otongo ila twina mama motina matona unena pe kindu nitwonie sukulu cia bingwa transition ya junior secondary transition ya yo thindi nukuwetethiwa pe andu around 20% mateneza uripoti sukulu yilo kuwete yo Raila yaje kwi musumbi wa lokele lionduzu nundu nuzeo together tende na yana yulwa yana mukela nilio waziana kuma level fulani ku level ilenge yuko na unduzu no kwenda nenange wa muno usuwa kindu kikwitu nundu wa sise zindu mbinge nukuona pe zindu zitekueleka neza yuko ilo kwaje pe musumbi yaje pe musumbi lakini musumbi wele kwenda inena zindu na nde kuona inena yaje pe musumbi tukwetwa kwaje pe musumbi umutambuite yaje pe musumbi wele kwenda ainena zindu fulani zikatwa mbi unduweka bala lakini nde kuona musumbi uzwi inena lakini sio kayazia we nde utambwa kana pe musumbi we atambwa musumbi yani sukuma musumbi ote mutambwa eke maundu ene sukuma musumbi musumbi we mwene kwa nake ote mutambwa nundu katika uteti yilo kwazia pe musumbi na musumbi nde kwika pe maundu ote kwika pe mundu ele pe maluo ele kwitha yikana nde kwika ki uteti nukuona kiwike tonda gutuma musumbi asia max na yukwake nukwenda kuendea na unena kiu nika musumbi withi ni batonda wika bandu fulani musumbi akasia max kunena okwa Raila na kunena okwa Kalonzo Mheshimiwa Kalonzo nunaisia na ni waiti kana mangavana no mathukumena musumbi na ni kwatia ona kwelatila kunena woni wako wailio waizi kana mangavana na isi andu atatu ni mailo thukumana musumbi mo kamba ni meto wa mangavana wa Masaku wa Kitui na wa Makueni ateo atetia langi nundu ngavana ndeka oversight indi muteti ulongi be kindu wika muyumbe na senator na MCA pe kindu wika akita wa oversight nibenda ukethia nutona kuungama wiweka ukeya musumbi ikala tene na tene undu mikaya watabizia hapo azumbi ambaye miongole na ile amwe we musumbi ikala tene na tene atewe wathika une nduka hasioka nipenda yu uvo wa oversight ni gozu ukeya musumbi ikala tene na tene ateo athone batonde kanzezu wati ende tutwaitenesa nundu ya wa oversight ni witana withe mundu lo kweka oversight ni wetha tono nena uwo nundu kunena uwo ti kuuma na pase ukwei no useo katika otongo itha mundu no kwenda otongo imuseo ni wenda pege ndukweta criticism no kekala wikunanganiwa mako nando maikwe wende neza kelondo manandu wende neza ni wenda mundu kukwia pa sisi olungange kwa uneni wa Mheshimiwa Kalonzo wa muzi wa kwasia mangavana mathukumena musumbi nundu serikali wa mutiuko no serikali tola wa serikali ya ndio national government indi andu alangi onthe nyina kwiye atetia langi onthe yu pe kindu kimwe chabata naitu netu chonete naitu na Mheshimiwa Kalonzo muzi okathika kiu wanena ni chagwo kana bikapau nikwatia Mheshimiwa KAVYU wanena bikapau waipa pe kindu yona niti thina muungamo na maikwenda ngawa ya State House ni matatite kuungama na Mheshimiwa Kalonzo muzi okondu batonthaka nienda ugutabia yu kilo wona Mheshimiwa Raila Odinga na kena maso na eno tothi wa unena amba kweta andu ala mamwati ya bakamea konga maiba nabwa na
aye muzumbi yunenda kuotapya kwaete thina ukwa aye uro yezo yugethania nake ndukona eta baye basio eyiwe ka ondina ciangalikwe yande kwende kabo na mangava na maonga banake maje mayumwenda bo na mayombi mangalikwe maonga maje mayumwenda bo na ela muzumbi wathikizia thia eba baenda bathuka ngu azie kwambite imwana ozu nenda ukutapya nesa ti uthuku atongo yala makambate namo kwa maunje na mheshimiwa Kalonzo Musyoka nundu makeza kwasia mayiunje nake bargaining power ya Kalonzo yitha yatheba ati obe ondu ingwendea na kuutapya oti kwete oneno ba yu kwa kwebinda thi nenda ubika bau kwasia ati atongo alangi onde asakue eka mangavana matana ambaye tukisha mundu ungi mambe kwithukisha mheshimiwa Kalonzo Musyoka governor nake nakuye governor athiwa ya state house athia bika ku state house athie muzumbi ati muzumbi kala tene nezi ya maendeleo mama saku na naza kuona jama ja waipa na ndi kuma waipa na FM uyumala kuyala maendeleo kulyo no nginya ukathi state house nigenda maendeleo makoka chalo muno kulyo eso ekaguta biondo mwakata tingi na ukathi state house nikana maendeleo makoka nikotia mpekindu mheshimiwa waweta na no sawa ugethia ni twane no sindu imwe na twane na tuumela nesa pyu muno undu batoneka niweze muzumbi la twithwa nake etha ewa chama choteti na ethwa aimanda tayukwe absolute majority zu otabaku etha aimanda wati withie enda kupetukithia kindu chake mbungeni etha nikizeo wanagetha tikizeo ni jabeta nondo ena wati numbers na numbers na yu muzumbi uzu ula wipo etha akwete kwika masabu maati yo ni kwata andwata na nicho umakune azimwaka mea tafadhali kuoka basi ita ni kwatia mheshimiwa majority no akwa yuka kuna wazimu tikili kwambe kumbe utukune azimo katwa tafadhali Îkûmbî ne watu moyo ngukite kana pepa na issue kana ngetia kanini you okay timu baka mutongo ya kathi state house ni kana maendeleo makoka timu baka keko ona timu baka umheshimiwa kwasia ona timu baka akonania akasia ni loyo muno kwa muzumbi ulepo ona timu baka keka kiu mundu la mailo na mengwata ni ona muzumbi pakubi kwa pakubi ni ngaba na loyalty ndikese kuoso kumini ati mheshimiwa majority asa kwetwa na wipe loyalty ndikezo twika nikutia chama chucha wipe nundu ati chama chucha wipe yute thatambe yokwata nzienge izuguwe yetwa absolute majority na ne utabija ba absolute izukwigwe iwetwa ndukona takindu kisio yuko bai mundu ta state house onagu kwenda lakini wamino bikaboenda wazi ati nye leta wa mheshimiwa senator wa Îkûmbî na nisaguro wa Îkûmbî na jama kita wa Mutongoi na jama keundi utiani like kila cha nenda unengela uletwa kwako kuya kwa Mutongoi lakini ndikuma chama kila cha ndiza zawa yuko nuzi ogethia nitamana kupitukania sindu izu cionthe na ninaisie Mutongoi ijumalo kapyo Mutongoi yeyote ameba at state house yelo kwenda nundu state house no busy vitu na no busy akalamo onaguke na nini lakini athia bikabo state house azi no geta kuona muzumbi wa mbino ni napata wa kuona muzumbi wa mbino na niwe ni ungeta kumwona na kuona muzumbi wa mbe uimwe nye nita wa majority wa MAKUENI na noga kuondwa MAKUENI na ni wa wipe na ona tikane no wa chama muno nundu we musumbi wa mbi ni wapetukie chama watwika Mutongoi wa kilamu chalo mumo bege no weta KAVYU na bege aya weta nikenda KAVYU wete nikenda ngule kulo next tafadhali nundu akwithwa ninenda igwa nuneni muno wa mheshimiwa KAVYU nundu neza ithi atiala manena mitukita kwani wa slow motion yani kabola na wethi ai tofauti ikodi kila bau lakini niendo ni wete na FM nuwezi wona mutumia wekite suti umanyao munthi ni sandi na umete kanisani kukilo nunena ikitonyetha kitecho bungu ungu waguo ni kana governors alama nasa kuiwe ni mwene nthi
ni manengetwe mbesa automatic kwisila katibani ni national government. Yes. 15% ya ukwati wa nthi nuenda katika counties. Ingi maseneta alate za kuleta mheshimiwa manzo ni matukitia tika kwata mbesa ikathikuya. When governor at the state house ekaendete ngethi kwikata. Nundu kula kuthiku nikala kuigwa gutulilia ndu wize kwithe uma na kindu chaku kimubuko, lakini peke ndu ikitawa own source revenue. For example, county ya Masako kulingana na county hizi itatu niyoza na cia revenue ila nene pio. Nundu akwizwa wathi ba the river na ba kwa mheshimiwa I think Kinannie yes. Kwina makware kwina mafactories ona muthuila munene ku Kenya Deviki Masako ku wara ucio kwatwa wi Masako ona ndeo need ona kwasia athiola president Ruto aile kwikala nthi na atongo yothe magela makasia yo ona ukwati witu twithio kai yo tika ukuna nesai utolika mebukoni tika umanage neza na ka 15% kai na ataalamu ala mekuma muingoi pe andu beta wa international community donors NGOs well wishers tito nyote dia account kukindu chambe magavana ti lazima mai state house ngama kwatembeza kindu cha keli MPs maitu alama zo zamia wabae uyawona usu ara ni FM wa kwika kindu kitwa oversight na noni ni kana umanyekana musumbe ndana nianzio enda umina demokrasia Kenya kututunga katika ila state imwe ila ma MPs manaendie ba ya Mombasa na wi mundu wa media nuna atie kindu kimuno ni manethiwe na ikao cia sumo ile na babikia bandu masia ni twasusia ikao si kuendea na CDF ni kwa noni deputy president athe ya Mombasa na ilo naendie already 20 billion ile inatwika kuimbesa inaumia right kindu kila kingi ila magavana mana ICA tulekelie imbesa deputy president ana ICA onamuka ngumya zulwali mukanguna kitimba na mukekata dindu lulu lecha ani ndeto siake onaweti tongo yuko ni ongwa asia ibabe na kindu kitwa double standard double sword na une wengi speaker Moses Wetangula ila unaendie ba mbunge mabingwa na ICA niti kwenda kwete mswada kana motion ya kwete mundu wetu a leader of official opposition na baumbe ange mana asia titi kwenda na nulika na baumbe angange kidogo pe mheshimiwa wako North Eastern wa ITA pe motion yenziani tu kwenda wete ya kubindwa musumbi kale miaka miongo nyanya kana bike miaka miongo monya yani muona Kenyan matumanie oji ntulilwe na yumeenda maete basi ni kana ma MP yani tuete motion ya opposition ni kana kaukathala nundu nengena nu mathoie ni ikona pe munanda wende na uthoa ni kana wese kwithia kiu cha opposition choka bani cha vita asioke aete kingi cha kwikala maisha kibitu kithu wengi nengena nu thoete andui kuona ni kindu kikinzi yani kikende na yani kibange na Raila akalea kuungamana musuma mosu Kenya no isioka ni wese andu wengi ni mona Raila ondu mheshimiwa KAVYU no weta ni twamumanyie ke katiba Raila democracy la itu libati uneno ndu tikwenda timiona ekangona bie ERASTUS na NNZ alama tusiezi na matwithukisie pau Kenya bikie security indo situ andu maitu nunonie kesi na happen iso Kaunda Street mundu muka unekwa tiengona andu mezi mustuko ava kisasi Kenya ibikie bandu bai pawia na tuna musumbi while either I protect interest cia NNZ okay kusia NNZ maikakwe kuni yongwa asia hii yes. Tafadhali otiende ni babikie bandu ekatu onethambo ya siobo action asungu masia speaks louder than word na waaminie kosa obyu na waamina kuokilia Biblia waazia nitawalinda nitawatetea nitawatunza ewe Mwenyezi Mungu nisaidie hivi sio kaingi ba Nyayo stadium ukaaze mwengu nisaidie Mungu kusaidia marameana na hiyo isia kusaidie asante nengo kwa gwingi yolo wake ucha one party state nondo nikinene iwo muno na ndongo isianga kwa yazi niyo ni manene iwo nengo enda tutu kinene angembe yange ni kavibe kindu wenda weta ni kwacha awandine na okebo bwana mheshimiwa MUMO Asia kana account ni kwata 15% na imaanisha 85% ya revenue lengezitia wat national government na
umundi whether no support president kana ndo mu support ukaamua kenda ni governor unanyupiwa masaku wenda kwikala ku masaku pai mundu yoko kumanda akweuka twenda kuongela silanga twenda kunengelelu muna nundu ve county ingi 46 ilo mwe wa asia ndauthi sikukitia that 85% yatiwa vayolo so na so far pai umwe alama ndie state house kukomana na musumbe tunesa igwa ayasia ni umia chamani chake. In fact isiama nisio siketio malunja na Kenya is a democratic ono mundi ona kuondu ni nyubeto na chama maendeleo chap ila na kuona excellency governor wa Vinya tunena nisie maundu ma ward ya Kinanie pandu no nie ondu saa ingi no uka no twikale tutothipa kumwona na tusindu ila twenda ukuna ikakunwa through assembly kenda ni budget tukoka tukeka itemized budget tujikia baya tutanamba wametukithia tukaseta jumbe i ward si 40 mbesa ila sivo twahanisia i ward kimanza kina na haya makutekeleza ondu tunekia tuyuke nge mbunge tuikulia but ila wauma wa make that extra step hazia ni sawa ni nabe tukithisi na kulingana na mbesa ila nundu governor ena kinandu kingi extra ni wethi yao na mbesa inge maybe beside the budget ve mundu ukia autonye ndabiti ile ba White House amwe nenda kudonate ndobo isiane onduna sita budget ine so ilendete ne silabunde mwelanja kenda ni thina wake wewevo ni kwasia bethe inundo yokai pendo buye kuminene na nengwe ni naunenge moto ibana so that is what at national level and wasu maende ya kweka na ni kwatia kila mheshimiwa MUMO oteweta or you a majority leader wa MAKUENI it is in his interest kwenda ena control power ya mbunge ya kaunti ya MAKUENI ni kana atumwa ni serikali kanela wenda kindu cha serikali kibite ukethia vai mundu izune yoye ndaye wish ya kila mundu so itegemea after na komana governor kenda ni wangaliko ya minority we ila chalo kuko ni password tukwate serikali ni na uwezo wa kuunga mondo violate so kila do need kubathukanya na what the former prime minister is trying to create pai mundu wenda atusioka bala musumbe ula wa byomoye miaka 20 nena tunesile maundu macha makimwe kila cha baba na mama pai mundu wenda usioka bau so ila woka atu miaka tamu kawasia kindu kiwona aheshimiwa maithi state house Ruto and President Ruto enda utwekithia Kenya one party state onola mundu utenda na interest na siasa wale onaongama wanaosio asiata so nika aspect ukutumia kuwipela yeta wa emotion ona sindu yone uyaoka whistleblower twaine vinda na despite kwenda party leader wakwa akilete mbeo ito akathikuya ithwe twatiwe tu support yete mlengo wa Azimio nundu twaena imani kanabo nitutonya kumelela so ma whistleblower aya mambeise kuka sijui 6 months after court ya miniotwa tukulia a very simple question muthenyola tunai Supreme Court whistleblower uaipa muthenyola tunai nini statistics ino kwasya siamioka kodineke aulike no ya mheshimiwa manzo aitimela ya defend ya ngaliko ya Azimio like na makuete mathangu maingi pyo makoto ni kanda ile evinda yu evidence ino ya mia kumelanike so pia kenda ni tu kwende ambaye ya mukambosio na kiuni cho Dr. Stephen Kalonzo withi twayika tuthasi atongoi alama na nyupwe ni mwenendi ona kwazi keka mheshimiwa governor la we MAKUENI yake thate wa chama kila chake aile kwinde no thasio wo thio muona akamwelesia ni wodi ya Tulimani akathia akamwea
despite kwenda bena budget na besi ndilo committee ite niono katwika 1-2 wodi atulimani ni yailanga so nika no gethia nundu onakwa za kwetu na chama cha maendeleo chap pai mundu weso mbungamia kuthi kulobi balabe governor nundu after yumwaani we mwe 40 kila mundu kisiko kimwe we twana withia nika janja kakuna kono kakathiukania na inya kamwe mamu kwambe kisia na muzio nda makwikata so mageti othiuko so pio otwina musimamo no uzio anikuia ningwendegwa ni musimamo ola chama cha waipakithitwe chonanite but pia twikale tusaluketie twikese kwithia kanyamuka aka ketio thingithiu kisiko ondo already pamuyao kila mundu kisiko kila chake ni wailo kwata so duise pia tuikakome kalenda twithia tuyukocio kuita bwe twithia nikitho ichatiala okay ayetika woli to ka waipa no wezi waweta waipa sabali itatu sia waipa niende nesa na waipa ina musimamo ni wongwenda wese kwithia itamutabio mheshimiwa owesi waipa ina musimamo na niguo ni fact na nienda umuyaka na Dr. Stephen Kalonzo amusioka no ciaetie imbai muno 2027 lakini as we wait for 2027 nundu ila wa toma na Ivasha pe mibango ila twabanga misio na KAVYU uyu ukamona apaite na waipa nyandi digweta kwa thuku nundu nwetikila kana waipa niende nesa na oyu bwe kasunami ke bandu lakini ndekauti ndizikana wesa ukodia kazi nami wona no lo no gwezo kaeta na niba ti athikweki bwana FM tutanambokera bakwa one party state mheshimiwa jalo mona KAVYU me manamba kulichabo nienda watu ambozio kaba pekiro jalo jalo mumo kichamboya na nijo ni kinene wa muno be mutaalamu ngi twithana ke ba weta wa Dr. MUMO Muinde ina ndisoma article naandikite ndino ya kanzeti imwe ya ba Kenya ukothanga kwandika kila Saturday highlighting wesi ya mboya ile sile sile twa bahandi itu ya Kenya na nona kindu kimwe siakana ni uteti utwaiwe in form of mboya isiende ndi itu ya Kenya bwana FM nuko na taikwesa kufika bandu ese ni cia tethecia a Kenya mauma mukuono no wevo oyu wa ukwati ni wathukie nzani ya ingibie mauyamba yekuo court nosuwe wambatite muthembosu otonyo nene hata yulo amboya ila sivade sitwaiwe Azimio ni ese ni ukotwaiza ciayo wakati tukite Kenya kwanza kana president William Ruto nuna atoise matuko 14 kwanza ni chanyayo you ate ERASTUS endo gotabiona nikwate wakule kana mboya isu ni todna nizo songio nizo ene sipayo ndo ondene mogoya nizo songio yue peo ne ni wane ni wene Yesu na wande kwa ne mutume mathayo kilungu ne cha 19 nikwatie musome ngwelea thandatu no ne nyungu wa muthembozu ande kwa ne mutume Luka kilungu cha mbe musome ngwetwa muonza na no ne nywa elaisi Yesu ameye pala bengai maundu monde ne matoneka yuzu nundu ambe pala bengai maundu monde ne matoneka na no uo na ni wopio pala bengai maundu monde ne matoneka na ke Yohana lungu ni chako bene ita akaandika oneni wanena wani Yesu mwendeni wakwa na kwa nendeni wenu suwe muzo wa monza bichi ige la mukwenda na nga monenga ubiwe yu ono oneni wa mathayo kilungu cha monza muzo wa monza kasia kunanga hii na nga mubinguya yu peke ndu kimwe kitaisa kuelewa Mungu kita wango ya Mungu nundu munango sio mboya nenzeo muno yani no sungyo wasi mubingo na no seo weze nasoma mathayo nengana cia muno ikambia ndikatate kuzilela Mungu
yuko u kasilelo ne nundu no au no tono sile na kun au no tono sile ko yu tukazi amboya ino alame oboya maika nai kana tiandu genuine kana they are not serious about it with their nitambe majaja ndikwenda kweko okay ateo pe undu mwe ngwenda kuutabia ERASTUS yolwa keu mboya ithi sisi obeto ndu ise obete mathina alatina mo pepa kube 80% economic mekwenda utwi wa akili ya mundu nundu kindu kila titono kulia ngai na katunenga noke kila tijie lio janga inoke mwe sindu lingi no tunengeta nundu ethane mugude na guo ethane uima mwete na guo tine ya kwata ni mukaza tolo ibaya Syria na Turkey tine wala mukaza tozu twende oneza kindu kila tukuya ngai tunataka tena cho twaje ni mbua niyo tona kuka yani ikethia ni game changer ni yapindwa kila kindu na no tukwendea na umwitia ateo nuseo muno ugethia tuinena pe sindu nyepe sindu ile pe kindu kimwe na kisie isie katika nazi ndire gwebinde aze nazi icio kokube imbo ya izu nuseo ugethia uboi tutuine kia masindano kana anganye maboya na ito nitio okay bai mundu taboya aya pe kindu kimwe ninonia bado katika omboya pe mauneni newe maneno nono na pe mama nena ni kwa jo neni uzunitawe ibuku ni anemia ya wakiwe kanisa amwe menda okake kanisa nange mabinga kwake kanisa na yuwe there yu nitatipikie bandu ethia ba Kenya ndo ninoni nitapea ndomo mangai nange mate mangai yani nitapea ndomo mailone na ngai nange mate ilone na ngai ona kidogo nongele gendo na wewe kise indongo isi amakanisa ona sune sianikite Daima singale kwa ina inge singale kwa na no uzeo muno nene thitu nginena na njacia no uzeo tika komana ta Kenya tika nene ithionthe na ketha ni batoneka nuzi ondu ona ugwa ona katika watabania kwi maundu ala metha maende mautongo ini mamogethia ondu ona siasa ni siende utongo iwili uba kuiwothe ndukona eta ona kanisa nijo na kwina denominations ne yenge yuko unozeo tikabika bandu kethia ne twazi ati ketha ni batoneka nitikwenda kurali a Kenya onthe timatabia ati tiko maneumba no wandi in fact titineza kwambia yuki uti kweti peke ndu kumete kweti kiteke sio mu na nyanga ku na uta musumbe we mina ndo ambo Yesu ni wese wasise muno no kuona mayanzia ngale kwa yonge oteti nitandhuku na ita lei meba muno ninga tu matane mea ndeto ndi kwasiu ndeto paipandwe kwasiu mathayo itano ndinenda pyu inambiye kwanza ulokuona bwata mu maitha waku ona mubothe ona ndugezo mwita mazitu asu mubothe yu pe pata wa tetena boya muno atongo ya no mebo mambe kuona nyangwata niyo yambi okay mambe kuona nyangwata niyo yambi nundu ethati iketha na ngwata niyo yambi ukwengu mlingo tabitie Isaiah kainge muno kilungu chambe mzokomia na Isaiah na iziati anaisie niwe ndeto thimbia ko kaitu nena ni pamwe ona ketha na ini ndune yani ona ketha nduzu yoneka utatoneka niwe sasa ingi ukwe ene ndite ili na tekekala na tekazi ati tenda Raila Odinga endete una Kalonzo nage musumbi endete nenda ukutebya kindu kido weta kisio muno kwambi okay no zio paka biko bandu kethia ne mambo kwatiane ko wasisia unitambiye na niweze ona ukazizia katika mboya fulani
taisu na boya ukazizio watongo yala manedro mama kanisa peto ni manedro atongo fulani mama kanisa na magalia kwetange nubona na kwikundi ila siungamete makanisa nisio weta nundu nisio mbilele moko ni makanisa asu na wazizia ndiye zikani nonekie sibo yuko munango nuzio kethea te yani tapo ya kwawendo na kuboya kwawendo nati watita nithio nthe tina mbete ina ni anzeo ithio nthe na tepa etha batoneka etha ni batoneka tikaumia ûTETI imbo yani no tukwata usongi wala dekwenda. Asante. Na hindi bwana FM bwana Kyalo MUMO na bwana KAVYU. No twane na muno no na nienda tuhambiguwe na mwene ndeme ya siata na ngenda tusio twende. Tikiweto 1 second nigati yola. Ela ngonenga mwana we nenda ndate 5 ni ngwese. Ni ngwako. Nienda okita onye titio. One wate no mesia. No kene kunenga mwana no weta. Ni bebe no kwenda weta. Na hindi bwana musesia. Makilungu cha Îkûmbî Siasa Mutongoi TV na Mutongoi FM ni kwacha twende na kwati yani Mûvûavûano na mande na ukwati yani tukwesela mitandao ni ya mikumu kadili ya matuko Facebook ni Mutongoi TV and then wa YouTube ni Mutongoi TV Suku FM official isu to live mitandao ni isu yitu mikumu kadili ya Twitter ni @Mutongoi TV @ERASTUS kidogo na hashtag ni Îkûmbî Siasa na ndini wa namba ya 20 mukuveni ile itatu kenda imwitano na ningosa simu ningona namba ya simu ikiwa vakio ni kwaku nesa kuwosa namba ya simu ni nesi AINGY mwetha nasio simu ni kwenyu mashabiki Îkûmbî Siasa kwa huyu ni ambao soma mautumani na indi ndiosa simu yakanambia na Facebook niambia na mundu witwa Joseph Sila yasia Mûvûavûano wevo Azimio nondo vayundu vatonyeka munene wa Azimio akasiande utambo wa Ruto tamusumbe ena Kalonzo and at the same time Kalonzo aitevi magawa na Wiper mathukume na serikali oila we oteo mitambo second Wiper ndi kuielewa nundu nitwewa Kalonzo aiweta Raila ndakothi wakula ingi 2027 kumaanisha we ndakete bila cha usumbe how nitukite vau ni na bite ni na uneni wa mheshimiwa Kalonzo ainena kwi muthenyani wa hiyo ralini ya kuya Kisumu kwa nitukite twithukisi oneni usu na atongoi na mayumya mawoni mo yulwa uneni John yasengelese msia wa kwa muno Kyalo MUMO no akethio ni John Chama Samson musi wakaya Francis KAVYU nena ta mutongoi wena wina muno na onukia kuthi utena serikali ya Ruto ndi ino ienda atongoi matena via Raila Kalonzo Manzo FM Kyalo MUMO na ERASTUS Samson musi wakawe haya na indi wili even yakaze bwana Ras is clear that this government of Ruto has no development. We as Kenyans we are suffering. I think serikali yake we haya since we baba kuna netwe na mazinga mema maingi muno sivi ni Kyalo yase ERASTUS gerese tongo yasimu no nita wa main switch ni vama voko ya MCA osu KINANIE orebo KAVYU nena uwo na akadi vasa aendea uendeye knife ya maboko haya Manu Emmanuel the president and his deputy should be sincere with their recent utterances. Mara we need a strong opposition at the same time weakening it. On the other side DP Gachagua maendeleo ni kwa ala makoni kula fast the rest wanaweza kaa kando kidogo tuiva koti idionde na double standards. No, Ruto must go according to him. Manu Emmanuel oneni wa Gachagua oneni yowetie kinene muno sivugene yasia ngewasia FM ni siago mavukuni na mathangoni onake no wisi status kuyenda wa ni mutongoi akatwa miao yake ni kwenda wa na appointment haya Modhoka moya yasa if Ruto cannot develop Kenya equally regardless of who voted for him he must be a fake Christian in courts usuni oneni wake Modhoka moya majority Kyalo MUMO na kupata loud and clear Joshua Kisangi Stephen Monanu yasia Azimio twesawa lakini Azimio nundo wa Kalonzo kwa utwenda Raila etikira kukwata Kalonzo mbau Kalonzo for president 2027 twemete bau
Miriam Makeba mutwaya siasa mwangethese bwana FM omundi ndina comment ni ova Kenya Israel ni Mûvûavûano Miriam Makeba makethingala kwisu cia Kenya Israel masako ngumba uyitu okamba vai ingi ni honorable His Excellency Honorable Dr. Stephen Kalonzo Musyoka no we musumbe ula ukaumia Ruto kevyelani Samson Musyoka aya Leonard Mungoti asiati ambie kwiga simo credit by the way ni nokete and my YouTube mweka sembe nokete kwenyu oyimetoke kana mboso motumanika utaba Facebook Leonard Mungoti asiai ni wo mheshimiwa MUMO bala Kenya ibikie ekamwa avuasi make measia ndewa mangame o kithuku na wemanya ni wonondo motu okawa to that I've heard Gachagua saying that they will first serve those who voted for them in August. No problem. Miaka 5 ni kidogo sana. Itaisha tu niko ground and Kenyans are very well sana. Hata wenyewe hata wenye waliwapigia kura. Kenyans will know that they don't know yani Kenya they will know they don't know. Magamba nyama watajua wajui. Okay. Ruto knows how to play with the minds of Kenyans. Let Kalonzo and Wiper family remain in Azimio. Ngeze cha MUMO mono. Aya, henso motomani atano ma Facebook na alafu nithi kuya yote bwa. Joyman na omonde mwandika motomani maasa na kesongo kinge. Joyman Mosilo ya siachi development ivangia wa mbunge ni MPs not state house. Governors should send senators to anywhere they need money from. The work of governance is not looking for money, but being a CEO strictly overseeing what they are given from national treasury and on source revenue. Honorable KAVYU need to read the Constitution of Kenya 2010. Haya, tuke kwa mundu ukuwasiati na sinesomo motumani atano usuni utumani umwe motumani unge wakeli 2 years to come Kenya will be nowhere, mark my words. Kenya kwanza Steve MUMO niko andike tu actually Kenya kwisha niwe wandikete ndisoma nzoma ndo yetawanye na hidi ni mwakethio muno ba ni mheshimiwa Mutonguni Honorable Benjamin Mulandi as say hi to kiongozi KAVYU Azimio is dead. Kalonzo said Raila tosha 2027. Si mheshimiwa wa kuya Mutonguni county ni yake tui sandi muno mwesh getha ni muno engeze se munano speak mwendo Frederick as our leaders should have respect for their people. If they stick on the promises, state house visits should be unaccountable. Let them fight their people. Negatiwa ya for their people mwendo Frederick na indi ba munawa kuya kwa chalo mumo ovaka kalimbone tikwako netulikile Îkûmbî kwa woni wakwa vaimboya siende ye Kenya no siasa siokie na ikinya yeu ya vaitonyeka mukamba ukona siasa na kumangana na itina muivoya osunikelele kwangai mboya sia uo ni mambe kumba siasa kando na tuyona makomanite atongoi onde mainenania kwa vamwe osuni woni wake Kelly Kioko Vicentian kuma kuya kalimbone na indi anaenda soma motomani ma YouTube na ndambito soma motomani ma YouTube umundi ni kinyozi na newa mainena na utamwandika mwono wenda kwithukisia meaziata na iwa manene ngewesi ya mboya mwana omwe akolia wa kila wachumwa atongo ino mathi uvoya kanisani kila wachumwa na mbumba no ino makwikia no makwikia twasita jivanji mboya Nyayo stadium mboya mbese isu utumika vau ikatumika kuthoya Kenya ndi ukula moko nenza ni onena ni we movyo muno wende nethukisia ndi onena na atavonde to na nazi omunthi no notoka vai kumbeni na ngosigo out omeaso kinyozi kimoba amasako aya tukiva YouTube niona mwende na kusesia muno muyaingi kandilike vone nione muyasiata nikenda nuke no sesimo tuke kwa mwangangitaita sese Azimio yukunite sindo nesa tavya MUMO tuemea vaumbaka tukwate aki nake Joshua Mutoya asa Wiper MPs MCAs all in quotes blind. They only fight for their own tummies. How will being in opposition help out tribe? Azimio is dead. So ni woni wake we have abetha mawoni kibadukani mazemba madiba
imekuja. Tuke kwa Joshua Mutoi na soma matumanu kwa mbetikileni somewa Moli Peter. Even the Kenya Kwanza voters are complaining kwa kilia itukunwe na munzi umwe. Kauno nige uyo muno go mutano ndithugeze ngawasi au miazo. Just as Mutale yasia akamba umanoina Raila Mutetheke MUMO ekaukenga andu ni ova mwatate na etere Ruto avingwe mzima tu project uzetwa Justice Mutale Moli Peter 5 years sisi asuma na alikine Kenya Kwanza kana makatetheka muthamatio mukamba mutua na mweketio wakamba mutua na mweketio wakamba ndio tumanyozi wa adhiba. Okay. Na ndi ni kwatie nda kwa siati oni naona vaike ndoketa wa serikali bau yasia asume serikali ni kuni maida kwete akamba maendeleo. Benjamin kikwa yasia andu mawaipa melea osonge ya makulio undu makulio ni starting with the two honorable mans. Is yasia andu mawaipa muhimu nda osonge ya makulio undu makulio asi ngora utimwishibwa manzo na kumumo Edwa Benjamin aya Asos TV ti Asla ni Aso lakini Aso tu Asla Asos TV asiati KAVYU hapo sawa shikilia hapo haya motomani ile nosa simo Erasa singedesi atongwe asu na nienda mailesi akamba vata wa regional party haya tusome motomani wa modhiani kenda to simo kanini nienda simo Alfred Masai is Honorable MUMO's whistleblower, not also another hot hair. Katwa sesimu poindi nezu ya hot hair. Katwa sesimu. Kanini ndiye ndazimu 5. Wambe no. Hot hair. Hello Mutongoi. Hello. 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 Kanini nzeze wasi yombike yaneza. Aya nenge wakele. Pole sana Nzeze osi wa kona simu tutayemaiwana. Hello Mutongoi. Hello. Ni nena nao. Hello. Ni nena nao. Hello. 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 Ningu kwewa. We. Mbona ningu mwewa no ndizi no watu wambiwa kana. What is the problem? Kwa nengonge. Kwa nengonge. Hello Mutongoi. Hello, Erastus. Ni nena nao. Erastus. Badi zara. Neza to iwe. Hello. Nati nda neza to iwe. Erastus. Yes. We. Kanini? Nenga simu ingetone. Wiper is doing good job. Kudos Samuel Kideka. Rasa simwange wa ya Kalonzo ni ndhururu to lazima aende miaka 10 Steven Mutua. Hello Mutongoi. Hello. How can we as Kamba nation keep on following a future list? Alved mazayo ndo nena na yule. Hello Mutongoi. Hello. 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 Ningo kwewa. Wako na simu tafadhali Nondo ningo kwewa. Ete woni ndavye chito yako no ete woni imo kwa imo. Hello. Watindada. Nesa to iwe. Watindada. Na atinda nesa. Watindada. Kanini niwe na thina wa simu. Kwa netoka ingi baadaye. Kupole sana ando masimu nondo twena vikia na kwiwa na ningo kwiwa ndi sikana ni watu ambiwa kana ni chao kuni pole sana nondo wa movitoka noso na ile twesi waka studio chala mumo yakaniambia bala we utanamba ulwa ebeki ndo enda weta yulwa mboya na yulwa neni wa mwene ndi uketha wina woni no wakatumia mwanyoso. Asante Erastus na mbe ngitungia enendi mubaya munene muno nundu akwithwa netha no maili nthi maende na kwenda kumanya ni chau kiende kuni kwaje kana mena wendi munene
wa kumanya dunia undu igwana kindu chambe ibukuni ya Galatia ona bala timu thenya wa court misoa nibi azenga inda boya wangoi twikora ni kulungu cha thanthatu zimuso wa monza kana muso wa monza somewhere there ngainda boya wangoi na ila andu ma siasa mekukila makosa athuku mangai ni kana thu mambo imaboya mboya ila mo mekwenda yugisa kwithia ba ni tuchanganya ikindu ku ni tikwasia tikatumie kiu ki siasa niguo ni twaile kukutha na mboya lakini sikatumiwe kwenda kubalania enenthi nundu ibalanie nundu wa kwithwa nethani mboya ila inonie pa Nyayo Stadium muthenya wa matuko 14 muthenya nina bangite utwa kibeti nikithoe ila muthenya wa wa wendo nikithoe ila etune na yutwewa aye umunthi baite la twithi mboyani na yubandu wa imboya nona mbasi mbingi muno pyu cia yelo cia masukulu cibangite laini ba Nyayo Stadium nuna akulia netha no mboya ala meibu bakubi no moka makaboya tumia ndu kwasa muno magoko boya baniki kuni wa manya iti mboya la tukwasia ni mboya ni mboya na mboya kuunga liko ni izi ni tukwasia tafadhali wateti otiobo titumie ebuso unesa muno nikanaweza kwithia na ngai ni watu ethukisia ndakeza kona tatu jokers okay tu pe mwene nthi wakulia ikulio isio muno yolo wa whistleblower kana mububi wa bilingi awole kana ni hotea tu na ngewezi ya hotea ndia au kanesa nundu wa kwithwa with due respect kwa chief justice kwa chief justice niwezila wakili weki yebiti nane na kila ubunditwe nane izo ni hotea izo ni kwenda kuthesia spirit ya atati niwezi kaboka tumio ndeto ingi nundu wa mina kwaza ni hotea yumundu zunda nena kindu kingi ni nena kitu ikeni hotea kuki cha whistleblower ti hotea nasia ila na mbeizi na ize katika constitution ya Kenya katika Corruption Act 2016 pena protection of a whistleblower na whistleblower newa mheshimiwa KAVYU yasia yokuma to makotini we mundu uzu anatwaba whistleblower ni mundu very delicate na mundu uzu akaumila akatuka nundu tonyo tuma ndeba lana yu mundu uzu onandeba nundu bate ba Kenya kana kethe ba Kenya lakini atamanyika baloi for the time being nundu akwithwa no nginya asiewe pyo nundu ni dangerous nundu lakini whistleblower ndaumasia nundu no itwawe anywhere in the world okay kiu cha whistleblower nina songia enenthi alamende na kwasia kana azimio ni nthelu tita manamba tita mekenya no nundu akwithwa keka azimio ndikwatiye uba kwatiwe undu bakwatiwe serikali ino undu iendete ni ulicha mwene nthi pandu papyu pepa atu eyo oyu negwa negwa ni bana nauma okundu na negwa uziwe wi kinyozi na wewe ande tobau nyeni okundu kwi andu negwa matasi mauta ni matonya kwambata chuma kingi chukire kana chukimbe icho ni kumaanisha kana mauta matambata mubuko na hama kila kindu chambata alright ko twi andu tukutungea ngai mu bya nundu wa azimio nundu wa azimio teka tiko binyeyu deputy president anaongamia nasia ibinda imwe nasia nundu inyu muine yetu za kuwa ithitu ambayo ya nyama ambayo umelanja mata yuni kwasi hata kusema ukweli asante muvya aya KAVYU kwa twasi ndateka yemwe ngwatia kiucha omelia matati kindu Kenya 2017 the president ulon miena watu amboyo tumeletie mata but the most important thing yakobo wake kilungu chake ile amsoa meongelea thanduri asia mwiki yote meko ni muku na thinola twinaweza country despite mboya kwitha no kindu kisio isominwa ni mboya no tukie tuka review our policies tukasisia neva twatilenzia na issues ya pia gharama ya maisha kwambata wasisia maondo maliu kuinetha na mbua nesa na pia ila prolonged kaua Russia na Ukraine economically ina impact nayo na onoka isi ya kundu ta UK cost of living onayo yende ya kwambata muno na nicho ngwenda kwasia twaile kwikala nthi na tukasisia crisis ula twinayo yitonyo solve wata economically nundu ona tuthituboye kila muthenya twamuke tuboyete Monday to Monday
mathina ala twina mama twigwilite tanthi mathicothela pe ungi pe musiaisio mwana yacie ati sijui ningukia ndi serikali na ndina bata wa support musumbi kana kwikwasia ati ningali kweno kila tuenda as a nation ni kusisia tutonyo reconcile ata na before twambesie kuthi kuboya na mheshimiwa MUMO nde kwinda genuine nondo ilangaliko mo kwasia mboya imwe ni nthuku cia nyayo namo mehasia meita mboya baigendo weza ona tofauti no masindano mo sindana na yu twa mo sisia siesa kwikala daila mboya cia boya wanalathani maabu waya Mount Carmel maisindana ulangai wa utonya kwithukisha no na saa inge pia niso kuna munzwi ngai nundu wa kwambisia kubuthisia ndeto yake so ketha ni kuthio boya ketha ni thina we IBC tusicie tutonya kuumina ata twatie mwao nundu ona twathi twaboya kila waele kwamba kwitikila wao nasia kaboye nini anniversary towers apart from IBC kwenda bupe ya Kenya ngi mwamuka abu mokite shughuli cio ila wathi baya jivanji so I think Azimio maende kusisia niku matonya kwithia kila muthenya meka kaindu nike ku interrupt the normal way ya Mukenya la wa kawaida ndo kwikala nikana moneke pe kindu kiende na ni ndo tuma mheshimiwa MUMO wenese ne ubikia Dr. Stephen Kalonzo o yutambai twailenda tuyipanga undu whether twina Raila kanata tu support ite undu 2027 tutoanya kuungama Ruto nuna sindio sumbe tena support ya Nyanza nuna sindio sumbe so twailo sisi sio nimba ingi siba tutonya kwata nasio tukabika bau tuona bai kiemia tukasensia ondo iloko asia Raila ndako wagule ngi sigino iloke tio tumakwito ninyo Tukitabu azanti ayendi atumwa andu mandambi andu tiongwenda kwasia tucha IBC na cha 2027 kwanda yasionde no yanga thao koneni we bane kenda ukanene no ndu cha 2027 nikitonya kukwatiana na kila tukwithikisia bano ndu utuma niti ngwenda wosa nesa ko unene ngunenga mwana ukeseria rena mundu FM ju unenga mwana unene ainde kanini we mbumbanisia uneni we vau nenda kwa mboso utumani we bano wa mheshimiwa Eric Katumo wa Thange Ward ambe au miasuma kunite nesa muno chalo mumo na KAVYU ne mwakethiwa ni mheshimiwa etha mbungene na Katumo mheshimiwa ina mo mwagonje sana netwananie ndiye sikanetwananie na inde oine ndatu thukisio neni wa mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo amusioka iyo enkale kwasia kuya Kisumu umbanoni wa Azimio-One Kenya Coalition Party kwa kanini we ready oneni usu aya nengeleliwa 2013 nimwambia ndugu Raila aya kwa sababu tumeenda mahakamani wametuibia ngoja atukubaliani na waamuzi wa Supreme Court lakini sisi tuna jukumu la kufuata hiyo sheria 2017 wakarudi ile sasa lazima tuulizane yani wakisikia Raila lazima wamuibie kura wangapi wanasema Raila hataibiwa kura tena na mambo yamefika mwisho mimi nikamwambia Raila akaja kanambia ngoja sasa tupindue kidogo tumuite ndada Martha Karua Martha na Raila wakaibiwa tena aya naende ni kwatene wabikiana kwithukisia jalo mumo no wethukisia weta 2027 Raila ndakoywa aya ino okite kwaku nigena ni ukulie yu uyume mawoni maku yulwa unenyo usi wa mheshimiwa Kalonzo acha Raila ndakoywa kura ingi asisi aingi na andu aingi maosi onenyo usuta Kalonzo akasupport mheshimiwa Raila ingi 2027 woni wako na ndibongwenda kwasia ona akawoni wakwa ti woni wakwa ni Kalonzo mwene nundu nauma ukomana nake oyu niwe tikila kana ni Naivasha yes mwe nukuigwa na kuona na asia oyu ti unena Raila ndatambwite Ruto ni sawa sawa President Ruto
na kwa Raila ndeo je wakula ingi nundu wakwithwa oyu ti unena Raila ndaneza kwitikila kuutu inena ngewaya oyu ti weta ngewaya 2027 na nu sio mwene nthi ula utusiaisie ula utwithukiisie nikanokeza kwithia indeto tuina itafsiri nai Kalonzo eaza Raila ndeo je wakula ingi niwe gwaza ni wayatie mathakarua nthini mana ina mathakarua 2022 na mayeti kila kuji wakula ingi ingi maanisha yu issue yiwe matine za kwitikila kubikia yu na ni uyu andia asia kana Kalonzo 2027 ni enda utabya mwene nthi ula unzia hizi wa Kenya uyu balawi kana Kalonzo akethwa katika ballot paper 2027 kitumi kila mukwi atetasia tikethwa baye IBC beta wata anniversary towers nanye mwene ngethi wabundika tumana nundu wa kwithi wayu ila mukwazia ngewa ya yumbe mekuthoa ila mukwiwa sindu cio bitukithwa baya miao ni kana mabitukithia muya wa IBC with the president na utuika wa eweka kusakua alama kaungamia IBC 2027 twetikila kiucha ende hata mwene nthi twaile kwitikila IEBC mwene nthi akanengane through a referendum kana through andwala asakue tiketila ndika asia yu niti kwenda kindu kicha usakua commissioners ya IBC kibinduke nundu twetikila president yani kizunguma asia single handedly mantha ma commissioner mantha machebukati yangi nangi nokeza kwa 2027 tio balati nai kuni otu ikwasia mboya izu tiketha si baje ti mboya ila tu kwasia tukuitwa Biblia ni mboya yani mboya ni waya izi tabebe kuboya ni kumoni angaima bata maitu mangoni ni kwate wathuzi no zindi namba cia na mwizo tabyo mina kuni ongwasia kindu kicha Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka na lelo na nuthukumita na Raila miaka esu yonthe andu ni masia Raila ndakatwathukia Raila baili nake ngai no kuna sindu ciake kuni ongwasia ngewa ya IEBC yuti unena ikalea useo ubwa yuti ende na unena ekangotebe na 2027 pai maana matu sioke osakuanini aya nundu wakwithiwa ikethiwa nundu ndiaona bandu presidential candidate na presidential announcement nundu nibo wona maditho mindo andu ama commissioners ala matangasa matokeo memuonza ni kana mwise kwithia ana metikila majority they win lakini round ino tunoni hata chebukati anasembete tene na aisemba tene inya musumbi ula wibo ayokie kuni mama nyie tene kana uzuni wasindie wararai kaye sabu ni uzine wa mheshimiwa azia ba aisendro ati azimio ndia akwata kura na ila inatwikwie sava ibingue bayikitu chaeza obingwa isingayira ye andwa ndiamba oyona ko uwe wende no thingi kukwatilila uneni wa Raila Odinga na wa mheshimiwa Kalonzo kana kura nesi abigena kungewa 2020 ndio ciagu aya Bondu FM uneni wa mheshimiwa Kalonzo uneni wa mheshimiwa Kalonzo no laisi ou kwiwa oethukizia na cia maiweta kana no laisi kwoswa ta unasia no akwata Raila mba ate obezi ndu ite twaile osija katika uneni uzu kindu chambe ni wa analyze usindu uzu muno azia Raila ni withitwa ayu wa na kwanza yuko mina azia onelo na kwata ni na karua no mano thiwe dinewe bumbe aziata lakini ta mutaalamu ni ndaraji azia ethane mano thiwe yumundu lo to thiwa ninya yuni tarajia bumbe yasi ate onda nacio ngizu uneni unai mwasa mwala manethukisi anaise yu ebinda yeno maisa kwitikila kulewe kwe na kungewa yingi basi tutimanda na witete asikoyo yu basi ni no tinagu ya TV na mundu kwisilia muzia isia mu kwisilia kana mheshimiwa Kalonzo tonda kutha isilia tonda kutha no tonda kwato Raila kwoko aya nundo neno nundu na Raila na bege ndu muno kitha kijabata muno gitawa content kana nundu ananene ya Kisumu aiki ndu kingi ingewathi buyu yu
Niwezie Kisumu. KAVYU no geta kwaku. Niwezie Kisumu. Na wethugizia atembesia nwanenga nenge wa ya Raila muno. Na ngozu kwenenga nda ya Raila. Ni utabia yuketha umba none wi Nyeri kana getha umba none wi Masaku. Kana getha Mombasa. Nye woni wakwa ta mutaalamu. Uwe nena niwezie nena miongo nana yulwa yana. Yulwa Raila. Endo utabia neno. Ailo manda ndeto ingia kanena. Ikusuti kila kipau saisu lakini yu pa ya maunena mai Kisumu na Kisumu ugwa agwete nuto na gwetha ayazia kura ya Raila ndiko yo ingi ni kana tabia ati mara Raila kana pala Raila oketha ai pai koje wa kura ingi mundu andrezi ati Raila munango kwake musi ko ati no kieleweke kana Raila no akwate Kalonzo mbau na kulesu ya Raila iba balo kwete mbau ndikoyo you by the way context ndebaza na bau ona kaunti to no lika akili ne kwa mheshimiwa Kalonzo Musyoka niweze uinena no usiaje uinena uiba na munango yu ainena ananena Kisumu na ne utabia neza ta mutaalamu nundu ona kwa ne omunene endo gutabia yundu to no nena ba uketha ne utabia neza ketha nai Makueni Masaku Kitui ndaneno ona ite ilobi atumia daweda na kwethiro na release ilobi niki yo na release kizini ana atumia na sinu niki nundu pa ya peke ndo kwenda utabia andu akana pala kula ya mheshimiwa Raila ikethewa yu ndikoyo kikiuni cyo kwenda utabia ati nundu akwenda ona pai mundu ngona nana ke eka ati Raila nundu ona munango ati yala meba tima Kalonzo muno ati yala meba ni Raila ne Kalonzo na nena aya ndambira kwa mheshimiwa KAVYU onena nyozi wonanya kwanza asiyeze mawose to wosa ekane some moto mani meba no atatu nekenda twende mwithukezi ndo asiyeze maonena yulo wakiu David Jeremia kwesela YouTube ya mheshimiwa MUMO sisi si wajinga bwana nani aelewi next election in 2027 kwani kuna kura zingine Raila anaitisha apart from 2027 na katheka muno etwa David Jeremia Patrick mailo na asia Raila akethwa aungamite ta president 2027 period aya na ake chausikio kingoa kasia please Mbaito what Kalonzo said is implicative of Raila will vie again, that is 2027 the mouth speaker of the art naende wa muthia Victor Mboyo akasia badala ya MUMO Masinga nene wangawazi ya Masinga mheshimiwa KAVYU nienda kwa mboso matumani wazo ndo niona azeze maendeleo nene ya mono yulo wa oneni usiwa mheshimiwa Kalonzo. I think bandu ba mheshimiwa MUMO na bwana FM ku struggle muno maitata ku defend oneni ula Dr. Stephen Kalonzo wetha ayumia onetha Nyanza kwa Raila Odinga penziengi yatonya kuete implication isu nundu kekaninya ngueta naeletha name 2013 etwoye iwe 2017 na mkwata kwoko na 2022 osa Martha Karua na bado moyewa akamea na kwa nendo kulia baba oyu angwate kwoko na ndiketikila toye wengi kinda kiona nya very clear nundu the more wende yokia ayona nundu Nyanza mama kamanyende kaneno kumba una ena intention ya kwenda thikibila kiu nundu oyu omunde akatangasa no kwetia Nyanza athi akewa akimangwa amavia niki nundu implication ilo kunya nikana asia we bado na 2027 Raila agenda ayungama we ready kumusupporting na saa ingi pa unobo twanikila hata mbai nundu la mheshimiwa mumwevi hizi na sina thedile tutanambo Kalonzo atanamba kuwekana naoka nikanamoke makwatane na Azimio nikwatia nulilikene twathiukie muno na wikwatio wa kila mukamba unaekana 2022 thine thwebinda Kalonzo naendete kwinthe ballotini na kiaka aibo thino no twinaguo
umuthi tuyinda tuitinda tuithi kwasia tukapoja nundu game yinda yina different na Dr. Stephen Kalonzo niwe unae the best alternative kwa Kenya onthe hundu wa asisia former prime minister andu mahimano iye nake nundu wandshake kila wakunia unge nake ono kiasi na the current president agenya my 50-50 so the only best option Kenya yainayo ni Dr. Stephen Kalonzo na nicho wona saa ingi tuyuka tukapika tukasia yutuende tota ambai na ya mwizo nyendisi pala chavindukie ila twakomaniie kwa Dr. Stephen Kalonzo yata atwashwie tatongoi mokamba mwa roundio baba iko siokaneti na vende twatumiie ayala matele maka na make kondungi mambe ya kume atene na twauma na twang'aia twathi kwa mathakarua twakomana kuu na twanena nandu ma Kirinyaga masia me tayari kutembea na Dr. Stephen Kalonzo na twauma ku twaelothi I think Rift Valley ila twokia naigwanite iwe Bungoma yatia na davizie mheshimiwa omwe wa MAKUENI na amuyapa naona tuzisaika kila kindu na wakanola twenda Bungoma niwo twokie mheshimiwa Stephen Kalonzo asia na wasiengi Raila tosha kwa mara ya 3 so kenda ena intention ya kwenda kukitia kivila kiu na kiu nocho former senator wa Masako agize Dr. Stephen akamina kuona nianzia nesa wona kila mukamba amwatia nundu mea MAITû ni muthenya umwe kwisaona mukamba kalilabo na getha encourage itevo twina nzamba ingi ciukilite aende gutwika kingpin wa kamba na imanda gasaukangi na moja na vinya tusukume twaieku Mheshimiwa Jalomu we uneni we unaite ngiwa ya one party state na Mheshimiwa Kalonzo mundi ne wake nene yulwa kwenda kutunga Kenya chama kimwe binda yate nene nikinene we muno ndeno ambumbano ino cia Azimio ngeweno ya chama kimwe nukuona Mheshimiwa Jalomu President William Ruto tawewe na wewe yulumo nango wa kutata kukusia atongo ya lamesi amani laingi kana ngaleko ya ulei niyo itobete miyo yone sa yakau ejo kutumaende na kwasia. Okay, asante. Kindu chambe mundu musumbi ethia wa ena mamlaka meulumo nundu niwe musumbi wa nthino na niwe symbol ya unity kindu chambe na nasia niwe wokilie Biblia ya unena yuluwe Kenya yonthe nyeno kile Biblia mbunge ya unena yulu wa kutetea mbunge na tulimani lakini we okile ya Kenya yonthe now kila tu kwa sia kana you Jubilee ile na katika Azimio onthe mana ndi State House kanini kega na kila mana kiebau resolution inaumie kana yutu ambe kuania Jubilee ya ithele ya nangi KAVYU aya nuendie osa ayumbe ama ODM ni kana a weekend ODM lakini weyo twina information yana ni makomanie region ya Nyanza na manena wasiomwe ithi region ya South Eastern Wiper aingi baitu komanie na ayo metukini twetha tikomana ithi onthe tata ekayu Wiper peke yake twetha mheshimiwa chamba chuno azambai thita nene ni kana resolution chume na mbai cia CA yutuenda na nzieno kwikwiu na kwikweu tinene ni tamukamba ragi twambisi obandu ku kindu kicha kutunga nthi barama tuyeni kana okeza kwithia kwina wendethia ula musumbi ukenda na nenga na example onzio na asia kitumi kila ayumbe aingi mende kama thingalikoni ya musumbi ni kana thabeka ndo kaeto ba mbunge kakaenda kwa metuke na thabeka kindu ite chake bandu ba kuonekana ni chama chaku mbunge peke ndo kitwa abstaining muthanyozu pembi niwetha na choki theke kundu itho mbunge ni makuna kulotevo nundu wa kwithwa ndukonekana wi chau nundu na kuyavenda mubango uende wiba itina kadi na thukuma casino na be kadi cia wa ungua mesa ni kana weza kuilela njoke ulu usinde now pena mubango usu uende wa kuwete kubindwa katiba itu kana musumbi aile kwikala miaka aninginya miaka na kiu kinamba kula na issue no ya one party
ni nene na wigwa panapo moshi pe mwaki kuki nitutienda uchoza kola isi nundu niki musumbi unutuma nanga State House niki unatuma nite ma MP maukamba niki unukwaza ta unukwaza nunuka makueni nunu kuthikila bandu kuka kwa musumbi mundu musiya nundu wa musumbi wa Kenya togo lakini disi oko bangi balabe magavana na nungi tu andu asakue ila wonie nani Kathia Mutula wa Kilonzo Junior governor wa Makueni His Excellency nundu wa kwithiwa we asiaite baasa nundu wa kwithiwa oyu kila kiende Makueni timona ikomana na Danish akakomana na Bill Gates akakomana na Andu nikana Makueni wize kwithi otetele la 15% na on source revenue Bill Gates ni watekala kake nolonge ndakala keka magavana makunite kindu chu onaweza kwithia kindu kicha musumbi kwenda kuita ayumbe na tuni tukwita na mukutano wa ayumbe othema Makueni ala asakwe twikale kula ni jo itita Makueni kiki kale akukai ni twetela na itwaza kwiwetikwe yuta nini si andu matulimani aingi nimeukulia nize manana za kuie na kula bingi muno na mena wendi wakwenda kuona team ground lakini yu serikali ila ya national itambita unengania la 15% kwa na kathina nunu taju uyumia mwene nthi koti bae na akiatesa manyanya na mundu ulo nukuwa manyanya ya koni kumu umuthi nikanga kitungu kithi yu mundu sini waumia kuunio tukwazia ngeweno ya utunga nthi katika one party state ni akumisia mwananchi. Okay, asante mheshimiwa Kavyu yulwa ngeweno ya one party na indi cha region nikana mheshimiwa Kavyu regional regional nikana mheshimiwa Kavyu ane kwa ndaia yu onatukenda asiata kindu kicha natije twethio nacho membi ciana situ nicio ikamina kindu chu nundu ila wewa mutaalamu ba pastor witu ula wiba umundi ciaka nai areas manager chao areas ni ya nukuiga yuoka ba kwitu na ukamba ni wiga alame wiper of course ni majority ukamba ni sawa region wathika Kamega pena enda Rift Valley wiwa utewa uda kana wakora tikiti wa uda weni watwika so issue ya region diko na ithela mituki kuno nginyate yumbanie kwikala ki region tokamba pe bakwe ndukito wa South Eastern Economic Block sekep kuya kwina Nyanza kula kungwina kila kingi isu sio ithela mituki nienda kuongelea lakini kana mheshimiwa Kavyu uiona president William Ruto tokwenda otunga nthi ya Kenya miaka esu ya tene ya chama kimwe kana otondo we onane na kana ngwatanio ya Azimio yende ona kumya sindu imwe sethia ni yake dise kuya mwene the busy ni kwatia ona president aketha ndendo tutunga bau chikindu kilaisi kwa nthi ya Kenya wasise in terms of matambia la twikite in terms of democracy na ona kwa bati ndukuo no munthi Raila aketha atevo Kavyu MUMO na ala twinda twatiala twailo make sure ni twende ya kuimia mutusu wa bandiwe wa kwete democracy in form of multi-party system na saingi onginena kila president utonya kwitha itata kwika we musumbi especially usakwitwa kana mundu yoyote musakwe through a political process sasi onde with ya woyenda with the majority on your side so not necessarily again the enda majority pa ya mbunge kwondo wako bitukithia sindu cia maybe taisu cia kutungiania kila mundu so maybe kila utona kwinda asiaitie na nguiyo na no twiso tembea Makueni tuisi onu mheshimiwa twaitha ciabo maundu weta majority leader ena responsibility imwe ya ku make sure kana onolo taasa kuwa na chama kila weni majority muswada wowote wa mbunge woka baya mbungeni andu asu ni makwata na makinya dalaine usu so kiu nojo the president wende yo mandavaya na nundu ena i resources yu ni kwithia bayo na mheshimiwa MUMO akathio kethia control tita yibo ni kwithia saingi ula yu ni musumbe wa Makueni na usicio ndu utonyo chipin
ukethia ni wa mutethecia menthendela control ya mbunge. So pauba kuete andu ni kana withie miswada yake ni yapita kwa nini ni right, lakini ngewa ya kututunga kila chama cha baba na mama. I think you know kindu the former prime minister kutato wipila yitawe emotions. Nundu ni kuiye Mukenya yoyote ewa cha wetwa ngewa ya usioka baya toi before 1992. Kila mundu aile okilia erio. Kukila unamwea enda kwenda control ya mbunge. So ukazia ni control ya mbunge kijinda nola wito. But ila wasia anataka kuturudisha zile siku. Waile kwithia kila mundu ona mundu ucio muthuku pyu. Mundu alamesi vala tumete pai mundu witha ichenda. So withia through that ni makwatela support na kila wetano wako ona alame uthiku kila waile kwikala wesi ni kenda wasa kuiwe na Wiper, ketha osa kuitwe na maendeleo chap kana osa kuitwe na ODM. Ono hivi wendete kuitia azumeita maendeleo na ni kwatia kila yutu aile pia kwenda tuwe careful. I think atongo ya mawithia ni very selfish. Aendete vaya state house in the name of kuthiko mandi andu make. But hivi yote thea kwina nzegesi kwasia kana ani wia ya mbesa mbingi. I think menenga 1 million. No inengwa alimu 5 uthioka ete kuma kisio chaku. Na nwende kila kusupport serikali. Mambe sio kinyela about that is wrong. So gether wende at state house. Wina sole aim ya kuthiko manda maende yo kondo wa kisio chaku. Fiwete. Na genda ndunengwe utosete mbesa. Kanote munenge baki sio kwa mugo kite from mbunge. Nondu sainge kuthio tulia nduku onangetha ndi support yes likali, that is wrong. Okay. Na kila musumbe wa ele omanya ta president wa Kenya aile omanya ukamba mana musupportie central matane ukamba onetha to ya mukone akula ondu baile central mamukunete Rift Valley mamukunete aile kwa grikana ukamba ni part of the sovereign ya nthi ya Kenya na kilacho ni maeleo kwata. Okay. So I think kila nyango disagree na mono a format of outdoing na Raila siendo imbingi okutinda appreciate ngewa ya IBC unless mabendwa umwe aondo wili nondo commissioners ma IBC makita kwa appointiwa then mamina kwa appointiwa ni president ola meko azia mayo mutambo lakini emase obisiyozwe muno yo obisiyozwe la oka wa appoint ma commissioners no mase mayo tambo Ruto tamundu lakini be obisiyola wa the institution ila ya president amina kweka appointment yune weka thacho mbunge na we panel ile sakwetwe yo kayesisi kenda ni MUMO na no appoint yo atwike ta chair wa IBC mamukune musasa no qualified no tonya ku deliver kila kiki teni aya bikapo you pando ba uthio boya IBC mailenda maisisi matona onenya ayumbe alamo ata alamena direct control kwao yu makamea kichoka tachama Azimio in your direction to ele kwika through that meenda matutethia nikana pia tukwate IBC the non partisan nondo ERASTUS yoke saidi ya kiwila no yuye wakula ni kindu kinda kiwo muno na kiume asiango na waile kala ibinda ya sandu isa kwitikila no keka na nombaka tukasisya na pia institution ila siyekiwa kondo mundu akamanya ekiwa buko serve a Kenya ti interest ya mundu lo mwiki. Alright, bwana FM wale to sisya na wewe maoneni na waze maondondo maende keitho ni ya utaalamu wiona ta utongolo iwa to gweno tutunga ibinda nesu yuwe yate na ya chama kimwe cha mtukufu rais baba na mama sindu ile anaenda waminiana cha machuku kigweto ja regional undwambe muno ndio na muzumbe to kwenda utunga chama kimwe pase kila twaina cho cha aibe chama kimwe na kita wakanu na bai chama kingi na sisi ndiko na muzumbe to bangete ki
na katika mpango wake ti business ti ukwetha ayenda kwako chama kila kimukwatie kita wa UDA nundu ningi onake ningi tio muteti na tio wendo gethia hii uteti no wende neza wabala withwa ai bembeza cia ciama cio uteti aya na ciama cio uteti nizio cieta ya yumbe na yumbe acio manena maundu maendeo megutha mailie ona mezwada mingi ni mama betu getha cia ya undu maendeo mekwikwa supplementary budgets mama betu getha cia na kwou yu muzumbe muno na sisi na metho makwa MUTAALAMU muzumbe ndena mubango wa kutunga nthi katika chama kimwe ateo ni bethao mbanga saa ingi yugila uto na kwitha ena chote kwenda withie munango ena yumbe ingi withie endo betukia muswara to no kuona wa ABC nduzu ndo kuona wa ABC ni wa beta pate kutume binda ingi muno na sizio muno niyo no nzia acha na metho mako MUTAALAMU saa ingi i formula zuyi kweta utume wa ya kumanda commissioners ikatumika neza one formula ndi tindhuku muno yuri neza ibi ikatumika oneza uyi ilie na maundu mayiku nondu mailite yuri formula zu tindhuku muno nundu nimeitwe tune katika committee zu twete inganya kuma banana mureta nganya kuma banana nganya nikana lamenda apply ma apply yuko katika i committee na sizio aundu ala megunthine ndiko na pena mathina maingi muno na yu muzumbe ta muzumbe nuto na uthinwe muno ilote na ayumbe ingi na bai mundu utakia kuthinwe nundu ona niwe thaaya ndo bitu kuthioruza muru nini na ni uzumbwa muno na akathinwe ta muzumbe na bai muzumbe thaaya ndo thinwe kwou muno kilo kwenda mwashime wa muzumbe lote na akeyu tika na no kwenda utunga Kenya katika chama kimwe lakini ndo withie chama kila kibo kila wecha kila chama to mbunge ne wajaka na namba ya keli withie ni wakwata yumbe makwena petha pe muswada kwenda bitu kithi yukila tutono boya muno ni ngai wa mutethie withie miswada ila itona kwetwe ni mutongo wa majority ngale kwezu na ila we mwene oka support ni miswada itona utethia ya Kenya izu ka support wa majority boya ila itu ni yesu regional parties siama ile tu inacio Kenya bingi si ili ho ni regional neka o mindo etatie banini nundu yuga ukamba kasizia ukamba munangu tuthana siama ile betha wiper na ni betha maendeleo chap na siama izu muungano yiko oguo hizi ama ile wewe asi na yumbe wanegwa dizu sisi na yumbe mbungeni as we speak yuzi ile munango si na yumbe mbungeni muungano bebe ya mona hata ya MAKUENI you onaitwa ma region you twathi kamu twali kama no we mashinani yuko siama wazije muno undu tukuna oteti witu siama mbingi twe nacio ningi ODM dhiba lo waista kwa hivyo waipa dhiba ba central waipa dhiba ba Rift Valley lakini Rift Valley is central UDA yuko na withia UDA ona ukamba no inaonje lakini unethia ndi na binda nundu pe chama kila cha region yesu yuko uzunundu wa kiwe na wakiwe ulotongo imojimo anga byuguiwe ta una tunaye wa miaka 24 nundu una kunetu ugethia twenda kwaka mundu bandu nikana twenda atunene na ngalikwezu akatune na niendo kweza okwozo mwana ozizi withia andu ala makiwe miaka ezu 24 no motwina moyi magwe atatongoi mazemu izo asante na ndi niona masama itu maendete muno atongoi na ndi nenda kwamba osoma moto mani bana ndisi kana nitokwatia nena ndo masimo na ndi babe mheshimiwa wende na kwati onena nyonyo mbeati chalo MUMO Ruto natonyeka with aligile atenas edha la aligile atenas system Raila olwe nikibila cha usumbeni cha usumbe na support Kalonzo for leader of opposition okay Raila support Kalonzo for leader of opposition. That was the best Kalonzo would have done nikana akwate support ya ate ma Raila usuni Eric Katumo
Mheshimiwa wa Thangi na ende tumani umowi vano wa pastor Daniel Motoleli embeati ando mea mboya im number 246 yeta wa kuvoya ni kumuonia ngai. Prayer is the soul's sinner's desire. Ndiza kusoma wathi wonde ambia nini ambia iwati ndate ERASTUS ngelezia tongo yasume studio na winenga honorable chalo wathi osuwa kuvoya ni kumuonia ngai mabata mangoni otumani uzu ambia ni otumie dumia wathi uzu ngofo ande tuma vano aya kandi some otumani kwisala mitandao ni Facebook ni Mutongoi TV, Mutongoi FM, page ya kwani ERASTUS kithuku NZOMO, and then wa Twitter ni @Mutongoi TV, KE @ERASTUS kithuku na hashtag ni Îkûmbî ya Siasa, and then wa YouTube ni Mutongoi TV Stock FM official. Na zambazia zimosi vukioni kuni soma mautumani okwa metuki na ndioza simu wako na simu kwa ndaya uka imwe kwa imwe woni kana ikulyo imwe kwa imwe wewe tuna simu ya kutuosa kwa ndaya lika imwe kwa imwe woni wako. Niambie ba. Kaniambie ba abe mundu kwa siati. Kalonzo akaungama ona mwa siata Kalonzo akethwa 11 na kuwe na mundu wa chama cha ndio kukwate Purity David lakini kwate wase Kalonzo akethwa 11. Sema ni makaya kulingana na mimi hiyo speech ya Kalonzo ina maana kwamba ile mlengo Raila atakuwa kura azitaibwa pale si eti ni Raila. Okay. Na ke Joseph Musyoki chalo ya siati ERASTUS still majority leader if Kalonzo with Oka team vied for presidency with its team united take to the bank Raila angekuwa namba hata ujamalizia ndina kuelewa na wakati wako ingoka asia hii kudos honorable KAVYU you are speaking your mind but majority is speaking out of psychophancy. Sini woni wake John Musili what I know mkamba mwenye ana opposed Kalonzo ni pesa amepewa. Can you ask KAVYU what Ruto has done within 3 months? Totally nothing. Haya si woni wake na woni wa ndiye naomina by the way akajogene cha bata education. ERASTUS uliza huyo MCA wa Machakos how are they prepared to deal with emergency. Kuna gari ilichomeka juzi mpaka ikajizima without any immediate response. Osweta wa Alwab duty mobile. Okay. Bele nikisanga kene kikiba ama sa wakana. Nikisanga kene kiboku muno. Bala ngali nabi na konga nisiapia. Nabi nangalizo imwe na asembete ya kimamundu banguroko. Alfred Masai honorable MUMO no kuona modeti wa kusinda na Musumbe Ruto 2027 weta ukweli umemutangie. Tuga Facebook kwa metuki kanini simo sili arangale konis babe mundu kwazi eto Benjamin Molinge akwethukisia ase munde FM mwa bingalo ya Azimio John mwa atongoi maokamba mwibitha etina wa Kalonzo musakuwe ekai kwasia akamba na siasa sia bomwe vomitwe. Haya nake mwendwa Frederick yase siwezi kuamini Kalonzo sana ni vile siwezi amini Kalonzo sana ni vile yuko Kisumu. Eti anasema ndugu Raila alimwambia wacha wapindue kidogo wachukue Martha Karua live on TV the day of naming the running mate. Kalonzo was somewhere launching his presidential bid. Nikajazi mwamwelewa Van FM no mwamwelewa. Okay, yes. Waebukezia Mheshimiwa Kalonzo yasi Raila no wamuye mabendo ota Mose Martha Karua oneni news na ende kabindani kau Raila itangaza Karua Kalonzo atangaza Songuli. Aya Siasa nizizo. Osia tawa mwendo Frederick ne wachona bwana ERASTUS Ruto ndaile osonge dia mbunge ta marionette
Bunge is an official oversight body, and all MPs are in the government of Kenya. GOK includes even the minority MPs. Agwa tuisoma tuewa the three arms of government, the legislature, the judiciary, na the executive. Kuizu ni yote serikali. Yes. Kuwa yumbe me serikali. Yes. Aya. Wene Mûvûavûano nojo imani mosilo. Naenda simu. Kanini? Mazabu mama bigana nenda tuwaza simu oto siyoga watu mine. Yes, nenga simu. Give me thoughts. Yeah? Aya. Tano, nenga simu itano. Hello Mutongoi. Hello? Hello? I didn't know the rest. Hello? Hello? Yo mwewa. Can see you Mheshimiwa KAVYU. We love you. Yes, yeah. Kasimoteza. Hello? Nengo gwegwenye. Aya, ente woni you. Yaziyai. Kelezia tongo yazu. Twagathaga. Kwani wako hai. Enda kulia jalo MUMO. Olia. Ubo wa maandamano wa mbabai na Kalonzo. Mwezo wa na tatondo idhamba ita mukambete kuone yako. Aya. Watatoa zizi zindu ila sio neno. Nizama yotambwa muzumbe. Katiba kaitweke tegelete muzumbe. Maondo na mamonde. Yo andamana ati tata nduge kweza guma no serikali andishe kana ona isie kwa wate ya isi amboya. Ato tatie kana nete kweza kukwata kinduge na muhimu kuma serikali ne Azimio ezideko. Una ulongo ndarasa. Ni Mûvûavûano. Asante. Wao lazima ukane na tamutumeozo. Aya, nenge simu ya Kelly. Hello Mutongoi. Hello. Nyemwe kwa ba sapio. Hello. Hello. Ni nena nao. Hello. Kalibo. Hello. 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 Ete woni. Ni ta mudengi. Mudengi. Hello, ngukuwa ni ta mudengi. Eka kuyetu kese mudengi. Mudengi ngalendi. Kalibo. Na kwa ni ati nitungi hapo. Kandi. Gede kwa tongo yesu muno. Gede kwa tongo yesu muno. Twagathaga. Bateozu. Nengirongi. Hello. Hello. Mutongoi. Kalibo. Ete woni, eka kuyetu kese TV ne. Oh. Yasiai. Kalonzo Musyoka. Kalonzo Musyoka aungamepu. Kauungamite. Na ndakatete sensia itanda. Ona vanini. Wita wata? Puungamite. Azimio tuekwata pu. Na Azimio. Na ingetu kekatu ushindi baadaye. Asante. Aya, mwituzu no waitu kese TV ni wena kino rwe wana. Hello Mutongoi. Hello? Kalibu. Sasa. Ete woni ane kulio. Kule hapa liko alele. Ni kwa chini tawa John. Kalibu Kumaleka. Aha. Na ni tengende na sisi Mutongoi TV. Lakini mtu kuto Kalonzo niona no kutwa ambako anzela tailete. Tonto wante nikoduko kwituzika uyu muntu wa waipa katwa nyawo tunaenda MC wa maendeleo chap. Kwa Kalonzo na wange akamba mali serikali. Asante kera nyamunonga la kwa theka Kiambu. Aya, naona tukiteneza tu sasa mwingi si anondona. Hello Mutongoi. Hello? Hello? Ndakuweka. Ne ngiongi. Hello Mutongoi. Hello.
kwa mazito ni Geoffrey kuma wiki lile. Geoffrey kuma wiki lile Kitui kalipo. Hello? Yengo wiwa Geoffrey. Geoffrey. Na siati. Kalongo musioka eno ya mana bare Laila akwata ni enda bigandi shekimeri kutoria kwa kinyanza. Kalongo no bare Laila kabisa. Au mbele kabisa. Na delegale bizi ni aruto. Asante. Kedha ni akui kilili. Na mulango. Hello Mutongoi. Wiwata. Neka. Kalipo. Ndi kwa kwai. Baba logo wando kwenda utupanga na logo ya ndio ndio no wao. Kana no kwa amna kalonga meshina. Kala bangi. Na kwa ya kwa kana Laila kwa ndako wa wingi. Kwani kwa jalo mwa kutanganya. Kana ndio na mgo na KAVYU. Wala na vita mimi kuma kwa lokana. Kalongo na msimamo. Kwa ndomba wa yuo gongo wa kwa tena. Ukalo kwa KAVYU kwa mango. Jua. Na ukono kwa DP. Emo vea. Ndona watoto bibeta hata by the way. Ndio abika mtu wa mimi lokana. Kuma ba. Kenya. Kwa nini lokana mudwani? Ba mudwani. Asante. Yena kajwe jirani wangu. Sawa makeje. Aya ni muvya kanindo nenga simu ingeile tumine. Tiko. Hello Mutongoi. Hello Îkûmbî. Hello. Ninena nao. Unena na nyam. Kalipo. Kutoka Kirinyaga. Kutoka Kirinyaga. Karibu sana. Haya. Sasa. Leta maneno. Nasikianga tu kwa Mtongoi. Kalonzo anapendekana sana Kirinyaga. Na usipokuwa aondoka kwa Raila. Aweke akapata ujumbe. Naona. Hello? Nakusikiza. Naona mzuri. Abako na asikwe mkono na Raila. Shukran Hello. Shukran sana. Wasalimie sana huko Kirinyaga. Haya. Hello Mutongoi. Hello. Alibendi na twendo mina. Hello Mutongoi. Ni nena nao. Nena na mtengeta wa Musioka. Karibu muno. Musioka. Musioka uka. Musioka. Uyaziata. Ndio kuja kuja. Ongeleza tumeazima na huu. Itagereka. Hello? Ni magereka. Musioka naku musioka bandu bosioka wekenesa iwa asioka wekana. Nenge simu ya mudia. Musioka ndeka naye. Hello Mutongoi. Karibu. Hello Mutongoi. Ni museo tio waku. Nitawanjeni kuma Mananza. Karibu. Nitawanjeni kuma Mananza. Ngeko yetu kesa TV ni tafadhali. Nenda kulia kulia. Nina tukia. Asante yuko ule yu. Toto atakuwa Kalonzo. Na yuyu. Otoi makakwai. Na otoi makakwai.
akatioka akavama akasikwa Laila Yitu kalesia muchimbende. Aya, asante. Kanini moitozu with all due respect no na tata na muithukisi ayithukisi wakulio kulio genuine iwe no wakulia kulio genuine ne muvea muno nondo wa kuna simu umuthi nenewa wasia wa moito bakubele then we kuombea siasa na ne muvea muno we mwana na ne muvea kukwata simu kuma ngale posia Kirinyaga garuma ngale posia Thika ngomanya ondo ikuombea ende na kutamba muno na ne muvea kwa andu ala mataneso koma adama ende kwa kuvanga maende na kwelwela ta Angelina Muse ndipota witwa wa Mombasa asie Îkûmbî ukite ne sabyu aniende na otereka muvea muno anchi weza kwata mwana ndo mania madafu wakatomana tuyaje kwa studio yutwele kumina masama ituti wasu tukekilo ngithio wanatingithio bado iki akoma tuwa kuendesha ila ingi tabe unenania FM ya taetelete kwa mheshimiwa Manzo mheshimiwa Ngonga nake yune uneneza tietwe iki akoma no kaende ya muthenya ngi mwana wa bingo kama mheshimiwa MUMO no tumine wesongea makolio pe kulie maandamano yes mweso wa maandamano ni wewa kindu cha mbere ni ngwenda utungia musiaisi osumanya nundu akwithiwa ni wese kana maandamano ni methia wako na nienda umurabi onesa ndu nenegwa ta mutumia wa na ndaya yake kana ke katima pa maandamano tititha twa umia ila section 2A ibindani ya mui na maandamano katika 2010 constitution la ithio othe twamebitukithisie ni twaisie kana maandamano ni nzie moya ukulia kila tikwenda tayu maandamano ala maende baada ya ula mundu unuita muvubi wa bilingi kwaza kula ni nojiwe nitienda umanya serikali ino ya Ruto ni chao kinaendeye na ni chao kiutuma Kenya itaendea undu ya ile kuendea maandamano mamugo nundu kuma mambia Jakaranda mathikibira Kamukunji Kisii Kisumo na kula kungi kuanthe maendete nduneza kuiwa bandu pena kau nduneza kuiwa tia gas inatumiwa ni maandamano mamugo na maandamano asu mamugo nimeutuma ona musumbi mwene ukwikala esiliti zona ya mautethesia ya Kenya maandamano amende nginya indi na uwe wawo titi maandamano titi maya kamituki nundu wakwithwa ni akiyitu kwikathuza na maandamano mamugo pati mundu unukwenda kuandamana anange zindu cia mundu ni kuandamana ni kanati kwate haki yitu na haki mwitu ni isu ya kwasia itinoje iwe na wala usizia undu alukana kunite kura ona alama ona for example mheshimiwa KAVYU ona ikuna kula nonezi Azimio nesindie ando ingi ni manezi Azimio na asindie wathi Nyanza wathi kundu kula kungi nundu ayumbe ma Azimio na ingi kuni tonyo ikulitwe kwa maandamano asu nimekuendea ginya ilatiko na Kenya maundu ni mambia kuendea undu mailetha maende na niwiwie na weta kagawa ka tsunami na nini isi maybe nweza ongula taimina tsunami ilangu weta tsunami ya kana ilato uma na Ivasha nitwete kila kana ukamba niti utembea kila kona na atongo yonthe na tutuka twikalenthi ti bandu bamwe tiswanie ti bamwe titangaze musimamo wa nthino yitu ya Kenya kwizila bala be Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka na ala me kunene ya Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka Kalonzo ndaumasia miao eweka Kalonzo ena atongo imethi ya wetina wake na ni wikala nthega kulia andu yo muendanithia ata muendanike ata tayuni twa kulia zo ni muenda tuende na kwithwa Azimio ithio nthe alasa kuyo nthe mawaipa twasia na clip ina cho na imwe atangaza ba mutongoi na Kalonzo yo mwene ainena akulia zo ni mukwenda ni mwe na put question as many of the opinions say I twas either on the I kuzu no mwa kaza no Kalonzo wasyu nithi alati na tete nake na niwe wange matazi ni mwenda support Kalonzo imukwate ibila aye ange me kwasia ite psychophant ila netha na musimamo wa kwasia baande bonginyete ona baidi hata uzuti kwaza kwitha kana twe psychophant uzuni kunena musimamo wa mundu na woni wa mundu nunenga wenda ya ityo tumitwende na ko kila ngwenda ni kulie enende ni kana oti kulia serikali eno ya mheshimiwa Ruto itutethesie nundu akwithwa ndikuona maile kwananga saa kwithwa na maandamano mo kwizilanzia ila nundu maandamano ni manzia mbingi
nundu ila wambia kumba ni andu mukaboya asino maandamano lakini ma style yengi tafadhali yene binda ya kusubia mwene nthi nza ila yikuo ndia aithwa peju ayetewa ni kwa ngwete pengine ndiye si ula wa pengine ndiye na wajigwa kana waisoma jua yani kwa ngwete yani wethia we na mbesa lakini kuina liu lakini umundi kuiliu na kuimbesa ndiye si jua yisa kwetwata kwa hiyo ngwenda ukulia ene nthi tafadhali alama mwekio takwa naku unzia ezie tidike mauni tibo ndu tuitwe ila ukwenda kwata usungi wambo ya kwizela bala bengai enda otulie ndu na ende uiboya na ende Yesu akulwe na manyigwa alama tezi kuboya muyai twaile kuboya hata azia asawa waitula wetuni ele mboya ni Yesu nikananga ya twithukezi ni kila ngwendea enende ni muguo onatha kwina siasa siende maandamano kwitha na muguo baikatete mundu wetije nthakame kaula uende watu nabo kana bandits uende bae ti undu wa kindu kingi ni nzaa ila yiku nzaa ya ndu na nzaa ya indo na nzaa ya kila kindu kiubeba kuunga ina twekeneza ubea uzinone ni wakwa moja kethanya muno tulimani wasiokithia mbungeni ya MAKUENI makethie na wikethia atongo yonthe na wemea utono ndiambia na isi kana kirilo kinene cha mwene ndi kusakwana ni mutongoi afikie na kumuthuguma ono kila mwene ndi ni we bakoti ni muvya muno mheshimiwa KYALO MUMO vai gombeni muno kwa thagwiro mwene masinga bwana FM tio tokamina nendo mina taumbe ni nundu otanu kona kumana kana asiaisia na education mena ito nesayu ni muvya ndo akeli no na education aishime wasu na education mukamba no tateo na woni omwe ithionde munango katha ne batonda ka education ona utwika mwashime wa KAVYU tiwa waipa base lakini education no gwigwa mutongoi wa kamba kalonzo amusio kaendene mina endeneza mwashime wa KAVYU ndena wasio kou peke ndu cha pata yutwenda umana na uneni uzwa neno ni waipa wa umonde ketha ne batoneka mwene masinga uneni uzwa twika waguo ni waguo wati pe undu tuweta aba tikomanie mbililo pa mbililo wa yema nu ana mbililo wa yema chathi cha komania aba na ni wote unenga ulone ni ngwe weza ya kilungu jambe kumya nana tikomanie pa uti nene nundu ni tukwenda kuendea na kunena nundu akindu kama chabata yu niwezi pe musiejo mwana wa kuliati edhewa mwajime wa Ruto nuna sindie nuna ndane sindwa atena system yu ena system akasindwa ata yebe mundu wetu pe mundu wetu una ene system ona ni MCA wa thank una ina system una ina system ni wona sindiwe kana ni wota ne sinda yuko pe kindu kimwe ketha kichapata muno tike kwaje system tulwe ni kana utongoze na gono ndwa ayonenga na kuma kwa Ngai na nendo mutabia kila chelo tuma akamba maende na kukwata kalonzo amusuka kwoko nigindu okema ai uteti ni uno wona uteti uwona yute yuko no mheshimiwa Raila inena ngalekwa ya na Ruto mazumwete ngalekwa no ingi utona kwithi andu mo manena oitina akateniwe ugethe magetho manena na yani poka paka umela ka ubendu fulani mundu onota isikiwa kana aketha ekuo ukona athengeya wane wese kindu kila kinaetie mheshimiwa Ruto githa choko mutua munini wa musumbi na chezo wa mutua musumbi niwese yaikuani ya methe ena musumbi ulona ibo kupe kazamuko kakethewa katika oteti na kazamuko yani utona katona ku kakaete mundu kakakwata ni andu kana kakaete mundu utanezikewe kana utona kuka kou nyene undula ndona kuona ta mutaalamu mheshimiwa Kalonzo amusio kanda tambothala timothelu na nusio majority na atongo elange asa kwe marale umaasya
masi nitukwata mutongo izu irukuoko na maikwata ni cia kamba undu muno ndu batonyeka withi twenda kindu ta kamba nitutona ukitia na itona kunewa nundu katika uwai wa mali katika uwai wa mali mute ngwata niona mukanena na wasia tando nendo urewa imundu mwithukiasia takwata mwanonge ondu twasia tukethia na bai kumbini na nikwa judo yumaluka nyene ngeta musakola kwa mubuko na nikwa tia ona kilomo ni ngeta la kwa mubuko ngaya bingwa mu thanonge tikethia na tiende na kwake kumbe ngaya mwathina muno ni mubira ketha ni muno gecione kiwa kwa na mashambiki me kumbi kumata byengwe sauka tunyo subu kwanza no neke sione kiu cha kwa kuyu bandu neze be subu letha abantu ana kumubese kumba bani no na ile ne beze ngine na gwagwa ile ndo bese ile no gwagwa ndi moda ya kwa FM iba azaki mheshimiwa KAVYU emine ne kwatianda na mbowe tandeto cia muthia nenda okusongia musesio mowenda ikulia ngoya emergency ekwatia tambe itwamba kwitikile kana twina mbovikia standard ila ya ile tuokethe in terms of emergency nitonya kwinda bena better response na wandikana na serikali ile na umia ila kwethiwe na mwaki wa glokon sokoni response yayo onu ye ilio yuyu atona tongo yala meta cia kivila ku makasifu na matwatha undu masa kuani enende mama sako me streamline kiu na kwa bahati nzio ngai yewe mboya cio mwe ulani ya excellency governor wa Vinyandeti amunenge mwanyosu na nikwatia niwende kwika kila cha ilete nikana withi yetu akwata but challenge kinene oyu kila kivo na mheshimiwa MUMO nubikie kueta kiu in terms of mbesa ila siuma kuya nisio cia ile kwinda Siran County all the 47 counties sietina in terms na kukwata mbesa to an extent on a county ingene sio strain kweba thukumi so saingi no with the machine siebo kana maybe omo a system mundo yili ukethia mbanga ya kitika information kuma baya yekika kubika payo bisine kwa alama ilo respond ukethia pena ila communication breakdown so machine utethia siebo nundo ila communication inavikie tunonie fire engine mwese umama boko na ingeo ba masako na sioka lakini kilando anyako asianikana within by mwako wibika bandu response ni kwenda ye better nundo baki sioni cha kwa cha kinanie kisioni cha chumvi tunavikiyo lobby natoa kwata dona ulawe tikilile kusobya a response unit pa uchumvi ile na launch when governor kwa metuki na yende enesa so once isune yenda ye operational ukethia si ko ila sie kika between kuma mulolongo kuthiovika sultani na kanona ba masaku sibo nundu mami no twakia ni mod donate machine kana ngali cia kubikia ku respond so twikwatia izuni kwenda ya ku improve na pia in terms of response nituneki ya mbesa so once ila na chuma kithelu to governor wethi waithiuka ku confirm na mwene ndikana sindui ila mana munengete no siende ikeke wayu ika convertiwa mbesa so twikwatia ni twende ya kuseova na itupa ya mbunge pia no tu thime tusisia kana irregulation kana meawela jibo kana no buthi ula utenga wa kuondu wa maundu ma emergency services tuise undu tutonya kuongela nundu mbanga yikuna liboti so nithwe ta serikali account ya masaku tusisia tutonya kweyumbaniata nikana ila mbanga yoka tuketekambu kwanzia la ya ile tumine yuyu cha kila kingi cha mwiso nyene ndo kunywa witano kwa tongo yonthe alasa kwe kisioni chokamba
ngai atunengete busoyi kondu wa kutwa mbaino ya mukamba nzela ya elite na kitumi kimwe kinatumia umundi President Ruto enda eva status ni kwitha no kumba na asia ndete lambaka the former president NZOMO lota na yasia one wengutia so ila wa manyia no kwenda sumbi au malukile na athioka ono mundi Azimio makanengwe mwanya wa nyumba IBC leo kwena kanona former prime minister ake kiwaende echa na maile ya kuikia mikakati ila ya elite kisiasa they'll still lose so nituenda ala mena meama kuona mbaye ya mukambe ya yumila vyoto yete kilengi tuisa kui watu ati ya munu so ketha Dr. Stephen Kalonzo ya ready aelo otuonia kwa meko ya kangewa na wana MUMO mwema kuikasa hivyo tuungamia maendeleo chap tukongamia president tuona muikinyango utamukianga so ikase hii na no tuende yo sisia so mwema think tuone umia ba loko tutona kwa muone iruka muone kuone ambaendi so timovea isei so timovea ndo wako tuthocha na pia kwa asiaisia ndo wako enda ni anaito so kainda mathime asante na kuyathi mwana tuyathi mwithi onthe nondo charo kitu kithake na mumo netho anage mheshimiwa Francis Wambua KAVYU MC ya Musa Kwendeni wa ward ya Kinani MATHATANI Mavoko county ya Masako netha nake bwana Fred Mbadha kana FM walama mwese siedwezu muno ya FM niyo tumikanga mutaalamu oteti twitha nake kavinda kuthikala kangi na twitha nake mheshimiwa Chalo MUMO holani we ndongo ya AINGY mbungeni ya county ya MAKUENI na AINGY MC ya ward ya Tulimane na inde tuyumala nondo mautamani me maingi muno andu ma Twitter ni noro ni mo nondo mautamani maingi ni soma mautamani de ma Twitter atitoni yasia honorable KAVYU elewa kana President Ruto will change this country to one party. Why saying this? This kununua MPs will lead to passing of motion and Ruto will be president for 20 years. They say retirement for president 75 years and no term limit. Nande otumani wengi wa muthia at Ben the DJ as the campus are going to work with the government. We need development. We are tired of being in opposition and fighting the government. For instance, can you compare the development in Nyanza and the one in our area? Watu si wajinga bwana #kumbea siasa na ndi muvya muno kwa sesia education alama matumani kwezera Twitter, Facebook kwezera mutandao wa YouTube na alama kuna simu ni muvya mwanya kwa alama sesia kioni alama education radio ni simu ya ingi muno ndimo mweta kwa masi tuona ndimo komania uri muvya mwanya kwa jumla kwa niaba ya timu ya Îkûmbî siasa na tongo yeno twetha namo ni twamutungia muvya muno twekiwa yetu kwa maana ingi wa chuma vai Îkûmbî ya siasa endinye twethia no ba katikati ya wiki ndeni wa maondo alange twithatu twaisi muno maondo ni mauvo kwou wawe awe mutungia muvya muno na uyathimwa nondo mundi wa chuma twithaba na no yaondo meswa wiki ana kuma lokavano na indi timu vya tongoi na yu KAVYU next time ndiye ndo ligi ni itotwe na atumia nezendo na manejeba kama uelewi wachana nayo karada ni muvya muno muvya muno Joseph Kawizi kamwana ni muvya muno mundu wenu witwa kanini director na indi Sam Maunda ngaleko ya radio ya Mutongo FM na indi muvya we mwanya kwa Joseph Kitheka aka Ndongoi ndise we chama ita Ndongoi wa chama kibawe na indi twetha nake Brian ni asandi munondo wa graphics team yonthe Îkûmbî siasa na Benjamin Mwaka ni ERASTUS kithuku NZOMO komanesa Ino ni Mutongoi TV.
musese witu mwendwa Mutongoi TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na otumevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanethia alame vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iku kwa mavuombe yange tuvikie kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututumie email kwisila sales@mutongoitv.co.ke